Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir, y todo es por ti. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: lo mejor que me ha ocurrido. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso eres, Señor. Grande y maravilloso eres Dios. Poderoso, bota Jesús. Aleluya. Bota precioso, bota maravilloso. Oh, gloria, Señor, gloria a Dios. Santo eres, Señor.
Maravilhoso eres Deus, aleluia. Danke, Senhor Jesus. Danke, Tata Celestial, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Deus de glória. Oh Senhor, dia mais, hoje, tarde, Jeová de la glória. Nós estamos bem bodilante, aleluia. Glória, Senhor. Busca o rosto, busca a presença. Oh, cada visitante, cada irmão que está escutando nós, aleluia. Oh, cada irmão que está sintonizando nós, para mídia YouTube, Facebook, alabado seja o Senhor. Caminhamos com botar, aleluia. Oh, alabanza, Senhor, alabado Deus. Alabado Deus, apresenta a petição diante de Deus. Está Deus Todo-Poderoso, está Deus maravilhoso, está haciendo milagre, aleluia. Glória, Senhor. Glória a Deus. Na boa seja santo, aleluia. Bota digno Deus, bota precioso Jeová de glória, bota maravilhoso Senhor. Alabança, alabança, alabança no Senhor. Grande e maravilhoso eres Senhor. Rumanan, van clamar, aleluia. Van clamar no nosso Deus está precioso, Rumanan. Nosso Deus está maravilhoso, está haciendo milagre, aleluia. Está todo poderoso, nada, nada impossível para o Senhor, aleluia. Oh Deus todo poderoso, Tata Santo. No momento aqui nós sabemos dilante, humilha nos meus dilante por presença, Jeová de glória. Busca por rosto, busca por presença, Jeová de glória. Oh Senhor Jesus, eu de David ter misericórdia, aleluia. No momento aqui, Senhor Jesus, aleluia. Nós alabamos, Senhor. Nós alabamos, busca por rosto, busca por presença. Oh, tu estás a sintonizar-nos. Alabamos Deus, aleluia. Alabamos Deus, Deus está precioso. Deus está maravilhoso. E não conhece distância, aleluia. Romanan, clama no nosso Senhor. Clama, clama, clama. Se que clama assim, clama, clama, aleluia. Nosso Deus está precioso. Nosso Deus está maravilhoso. Está sendo milagre, aleluia. Está precioso. Nada é impossível para nosso Senhor, aleluia. Nosso Deus está precioso. Nosso Deus está maravilhoso, aleluia. Grande e maravilhoso Ele, Senhor. Grande e maravilhoso eres Deus, aleluia. Poderoso, bota-me Deus. Maravilhoso, bota-me glória, aleluia. Bota digno, bota precioso, bota maravilhoso. A bota Deus real, a bota Deus todo-poderoso. Deus que pode assim milagre, aleluia. Oh, glorifica o mesmo especial. Oh, Senhor Jesus, e o de Davi, ter misericórdia de nós, aleluia. No momento aqui, nós estamos buscando o rosto, Jeová. Nós estamos indo dilante, para buscar a presença. Busca o rosto, Jeová. Glorifica o mesmo especial. A bota digno, a bota precioso, bota maravilhoso, Senhor, haciendo milagre, aleluia. Também é um Deus aí lá, e para sempre, Ele está haciendo milagre, aleluia. Oh, nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, aleluia. Bota grande, bota precioso, Senhor. Bota maravilhoso, Deus, aleluia. Oh, digno botar, digno botar, digno botar, meu Deus. Digno botar, meu Jesus, aleluia. Oh, santo, santo, tá Senhor de exército, não. Grande, maravilhoso, Ele, Senhor. Poderoso, poderoso, botar, meu Deus. Maravilhoso, botar, meu rei, aleluia. Danke, Senhor Jesus. Danke, tata, danke, meu rei. Danke, para a bondade. Danke, para a misericórdia, aleluia. Glorifica o mesmo especial, Jeová. Glorifica o mesmo especial, Deus de glória. Bota real, bota todo poderoso, bota maravilhoso, Jeová. Assim milagre, aleluia. Nosso Deus está precioso, Romanana. Van clamar, van seguir clamando, nosso Senhor. Nosso Senhor está precioso e não conhece distância. Está haciendo milagre, está haciendo maravilha, aleluia. Oh Senhor Jesus, e o de David, aleluia. Glorifica a mesa hoje noite, busca por isso, aleluia. Nós buscamos presença, Senhor. Nós precisamos de presença. Espírito Santo, bem, Espírito Santo, bem, vem na nossa dança, vem da nossa orar, vem da nossa alabar o Senhor. Rumanansi que clama no nosso Senhor, clama no nosso Deus, aleluia. Nosso Deus é precioso, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, grande e maravilhoso, Senhor. Bota precioso, Senhor. Bota maravilhoso, nada é impossível para o Jeová. Nada, nada, nada é impossível para o Deus. Grande e maravilhoso eres, Senhor. Grande e maravilhoso eres, Senhor. Grande e maravilhoso eres, Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Rei de rei, não. Senhor de Senhor, não. Glorifica o mesmo especial. Oh Senhor, nós sabemos por delante. Vim buscar o rosto, por presença, Jeová. Oh Senhor Jesus.
Glorifica por mês, por especial. Bota digno, bota digno, bota digno, bota precioso Jehová. Bota maravilloso Dios. Grande y maravilloso eres Señor. Precioso bota mi Dios, aleluya. Santo, santo está Señor de él se tornar. Señor, nós sabemos para alabar, Jehová. Nós sabemos para buscar boroso, Jehová. Oh, assim bo obra Deus meu. Assim bo obra Deus tata. Com autoridade que vai donar nós, aleluia. Sana. Nós está declarando toda enfermidade não sana de nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Assim bo milagre, aleluia. Assim bo obra Deus de glória. Oh, haciendo obra Jehová. Oh, Senhor. Toda mal sanana. Oh, Senhor, landa do sana. De nome de Jesus, aleluia. Toda lumanango tá malo, aleluia. No hospital, aleluia. Na casa, Deus meu. Assim bo obra Jehová de glória. Oh, assim bo man sanador. Passa bo man sanador. Assim bo obra Jehová. Sana, sana, sana. De nome de Jesus. Sana, aleluia. Nós está declarando sana. De nome de Jesus. Dom de sanidade opera agora aqui. Nós está para de brecha. Para cada humano que está malo. De nome de Jesus. Nós está declarando sanidade para a vida. Oh, caminhar com botar. Abrir o coração para receber sanidade. De nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso está sendo milagre. Aleluia. Espírito Santo, aleluia, para ajudar nós, aleluia, ou para sanar toda enfermidade, aleluia. Grande e maravilhoso é o Senhor. Danke, Senhor Jesus, danke para tudo o qual gobasi, danke para a bondade, danke para a misericórdia, Jeová, danke, Senhor, danke, oh Deus, danke, nós estamos chamando por danke, Romanan, se não tem nada a ver, se não pode orar, aleluia, yamele danke, ele hace coisas maravilhosas, aleluia, de bobita, o qual haciendo de minha vida, aleluia, também sei, me tem yamele danke, Senhor. Danke, Jesus. Danke, meu bom Deus. Danke, meu Senhor. Aleluia. E o humano, aleluia, grita na dia, grito de la igreja, aleluia. Nosso Deus está precioso, humano. Nosso Deus está maravilhoso. Está sendo milagre, aleluia. Danke, Senhor Jesus. Danke, tata, danke para a bondade, oh Deus. Danke para a misericórdia. Não vou obedecer santo Jeová. Grande e maravilhoso é o Senhor, grande e maravilhoso é Deus. Danke, Senhor Jesus, danke, tata, danke, meu rei, danke, meu Deus. Oh, você é precioso, você é maravilhoso, Senhor. Você é digno, você é som que está livrar, você é som que está guiar, oh Deus de glória. Oh, nosso Deus é precioso, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus está fazendo milagre, aleluia. Abre o coração, Romanão, caminha com botar, abre o coração para receber, o qual Deus tem pago, aleluia. Deus está maravilhoso, aleluia. Nosso Deus está maravilhoso, está sendo milagre, aleluia, está sendo milagre, está precioso. Espírito Santo bem, Espírito Santo bem, Espírito Santo bem, vinho da nossa hora, aleluia, vinho da nossa alabar, nosso mistério de boa presença, para nós alabamos em espírito e em verdade, nós que alabamos em espírito e em verdade, nós que alabamos em espírito e em verdade, aleluia. Espírito Santo bem, vinho da nossa dança, vinho da nossa dança, vinho da nossa dança, vinho da nossa hora, aleluia. Grande e maravilhoso é o Senhor, grande e maravilhoso é Deus, precioso bota mi Deus, maravilhoso bota mi Rei, grande e maravilhoso é o Senhor, bota digno, Senhor, bota digno, bota precioso Jeová, bota maravilhoso, oh Deus. Bota digno, Senhor Jesus, nós te alabamos, Senhor, nós te alabamos, glorificamos o nome santo, Jeová, nós te alabamos, Senhor, buscamos o rosto, buscamos a presença, Jeová. Alabanza, alabanza, alabanza al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso eres, Señor, aleluya. Romanana, alabamos Dios, aleluya. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, aleluya. Grande e maravilhoso é o Senhor, grande e maravilhoso é Deus, aleluia. Precioso bota-me Deus, precioso bota-me Jesus, maravilhoso bota-me Igreja, aleluia. Bota digno, bota digno, bota digno, bota precioso, bota maravilhoso, Senhor Jesus.
Tenha misericórdia de nós, aleluia. Não momento aqui Deus trata, nós sabemos dilante, nós sabemos tempo presença, busca o rosto, Jeová de glória, Espírito Santo, manda o fogo, aleluia, manda o poder livrar nós, aleluia, o poder descender livrar nós, aleluia, candela, 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 vale livrar nós, aleluia, em nome de Jesus. Na boa nome seja santo Jeová, dante Senhor Jesus, dante tata, dante meu rei, dante meu Deus, aleluia, o tá precioso, o tá maravilhoso, Senhor, nós que mais de boa presença, mais de bom chão, aleluia, nós merecemos de boa presença, tá sendo milagre, aleluia, nós merecemos de bom Deus meu, glorifica o mesmo especial, o tá digno, o tá precioso, o tá maravilhoso, Jeová de glória. Alabanza, 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 alabanza. Nosso Senhor seja santo, nosso nome seja santo, aleluia. Buda digno, Buda precioso, Jeová, Buda maravilhoso, meu Deus. Oh Senhor Jesus, eu de Davi tenha misericórdia. Oh Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Data Santo, nós merecemos por presença, Jeová. Grande e maravilhoso é o Senhor. Alabanza, Senhor. Dante Senhor Jesus, dante tata, dante meu rei, dante meu Deus, dante meu Senhor. Bota precioso, bota maravilhoso Jeová, bota precioso, bota maravilhoso Deus. Alabanza, alabanza, alabanza nosso Senhor. Grande e maravilhoso é o Senhor. Dante Senhor Jesus, aleluia. Dante tata, dante meu rei, um rato mais, clama no nosso Senhor, aleluia. Clama no nosso Deus, aleluia. Dante Senhor Jesus, dante tata, dante meu rei, bota precioso Jeová, bota maravilhoso Deus. Alabanza, 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 alabanza no Senhor, alabanza no Deus, aleluia. Buda precioso Jeová, Buda maravilhoso, rato mais humanana, clama no nosso Senhor, apresenta a petição, aleluia. Está digno para escutar nossa oração, está todo poderoso, está maravilhoso, está sendo milagre, aleluia. Está sana, está libertar, está sendo milagre, aleluia. Está mandando o Espírito Santo, vinho da nós, aleluia. O Espírito Santo vem, Espírito Santo bem, Espírito Santo bem, vem na nossa dança, aleluia, vem da nossa oração, aleluia, vem nos alabar, aleluia, oh Senhor. Alabanza, 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 alabanza no Senhor, aleluia. Grande e maravilhoso é o Senhor, Buda precioso Jeová, Buda maravilhoso meu Deus, aleluia, Buda digno, Buda precioso Jeová, oh Senhor, nós alabamos Senhor, busca amoroso, busca por presença Jeová, grande e maravilhoso é o Senhor, aleluia. Grande e maravilhoso de Deus, precioso, bota meu Deus, aleluia, bota digno, bota Senhor de Senhor, bota Deus todo-poderoso, bota Senhor de exército, aleluia. Escuta nossa oração, Deus meu, aleluia. Glorifica o mesmo especial, Deus de glória, nós alabamos, Jeová, obra Senhor de nossa vida, glorifica o mesmo especial, llena nossa noite, llena nossa tarde de Jeová, llena nossa, Espírito Santo, vem, llena nossa, vem tocar nossa vida, aleluia. Espírito Santo, Ele está passando, Ele está tocando, Ele está libertando, Ele está sanando, aleluia. Dante Senhor Jesus. Dante tata, dante meu rei, dante para bondade, aleluia, clama, aleluia, se clama na Deus, grito de alegria, para tudo o qual está fazendo, para tudo o qual está acipado, para tudo o qual está seguindo acipado, aleluia, ele fazendo coisas grandes, coisas maravilhosas, aleluia, ele fazendo milagre, aleluia, ele está todo poderoso, ele está maravilhoso, nada é impossível para nosso Senhor, nosso Deus está precioso, humano, e não conhece distância, está sendo maravilhado em minha vida. Abre meu coração, aleluia, para receber sanidade, em nome de Jesus, e dom de sanidade operar agora aqui, aleluia, dom de sanidade está operando, e dom está operando, aleluia, está operando, está sanando, está libertando, aleluia, abre meu coração, receber sanidade, aleluia, em nome de Jesus, nós tapará, aleluia, junto com minha manana, aleluia, de quebrar, aleluia, para nós tomar por chale, caminhar aqui, aleluia, em nome de Jesus, nós tapará de emprechape, em nome de Jesus,
Jesus, Senhor Jesus, haciendo milagres. Nós tomamos por chale, aleluia. Nós te declara a sanidade de babobida, de nome de Jesus, com o poder que Jesus está dando a nós, de poder que Jesus está dando a nós. Espírito Santo, e gravar sai que bebê sei, e gravar cababai que bebê sei, e gravar babai sei que bebê sei, e sei que bebê sei. Nós está declarando a sanidade de babobida, olha aqui. Abre boca lá, soma de sanidade. Bisa como me está sana, de nome de Jesus, aleluia. Me está sana, me está recuperando, de nome de Jesus. Aleluia, nós está declarando a sanidade de babobida, aleluia. Cada humano que está na casa, aleluia. Nós está declarando a sanidade de babobida, de nome de Jesus. Nós está falando de equilibrar, nós está falando de brecha babo, aleluia. De nome de Jesus, de nome de Jesus. De onde sanidade opera agora aqui, de nome de Jesus. Nós está declarando sanidade, de nome poderoso de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Está assim, aleluia. Ele asciende, aleluia. Está asciende, aleluia. Está asciende, aleluia. Abre boculação. Ei, ei. Está passando. Está tocando. Abre boculação agora aqui. Aleluia. Está tocando. Está sanando. Está libertando. Ei, cabaxei. Ei, itza cabababaxei. Ile bebê sei. Ei, grabasi que bebê sei. Ula cabaxa que bebê. Esse ne cababaxi. Esse cabababaxei que bebê sei. Donde sanidade opera, olha aqui, está operando, está passando, está mexendo, abre o coração, se la bogonan, abre o coração, recebe sanidade, está sonando, ei, cabaçai, está sanando, ei, grabababa, itzei, que bebetse, ei, grababashi, que bebetse, ei, que bebetse, ei, grabababa, ei. Oh, glória a Deus. Alabanza la ganosanta para la humana, aleluya. Abrimos coração, cabina ubota. Alzamos mandela, aleluya. Aleluya. La ganosanta para. Nosso Deus é precioso, nosso Deus é maravilhoso. Abrimos coração. Para cantar onde eu conheço, aleluya. Nosso Senhor é precioso. Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, vas a ver la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia,
al Señor. Señor, llévame Gloria a a tu Dios. santo, al lugar Llévame, santo. Señor, aleluya. Nos alabamos, Jehová. Glorificamos nombre santo. Oh, nos alabamos, Jehová. Adorarnos, Dios, aleluya, hermana. Adorar, alabarnos, Dios, aleluya. Para decir, Señor, llévame, aleluya, al lugar santísimo, aleluya. Nos presentamos presencia. Adorarnos, Dios, hermana, aleluya. Nos Dios está precioso, nos Dios está maravilloso. Alabamos, Dios, hermana. Nos Dios está precioso. Está haciendo milagros, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme allí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme allí. Tócame, Señor, tócame, límpiame, heme allí. Tócame, límpiame, heme allí. Gloria a Dios, aleluya. Proclame, limpiame, aleluya. Heme aquí, oh Dios Todopoderoso. Tata Santo, dante, Senhor. Dante, babu bondade, dante, babu misericórdia. Alabanza, Senhor, aleluia. Grande e maravilhoso é o Senhor. Romanan quem vive? E na seu nome, cada Romanan que está sintonizando nós também. Bom bem na casa de Deus, aleluia.
Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso e não conhece distância. Está Deus real, está Deus todo-poderoso, está sendo milagre, aleluia. Nós está passando, aleluia, nós lumang solidamente, alabanza ao Senhor no momento aqui, para a leitura de palavra de Deus, aleluia. Glorificamos o nome santo, Senhor, aleluia. Siga alabar a Deus, humano. Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva, mi hermana? Y en su nombre, aleluya. La nos abrimos palabra a noche en Salmo 134. Gloria a Dios. Mientras vos está buscando, alabamos a Dios. Gloria al Señor. Salmo 134. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Nos sale esa palabra de Dios a noche de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Esta dice así aquí. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Háganos gracias y Dios por su bonita palabra de noche. Dios Todopoderoso, Tata Santo, nos llamamos Danki, Señor, oh Dios, oh palabra lesa, Dios Todopoderoso. Glorificamos mes, Dios Tata. Nos que alabamos, que glorificamos nombre de casa de tarde. Señor, oh Dios, viniamos y presentamos mes nanos, oh Dios, y la ganos vai, Señor, y de presencia fuera del lugar aquí, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Glória a Deus. Deus siga bendicionando nosso irmão solidamente. Foi precioso leitura de palavra de Deus. Aleluia. Alabança ao Senhor. Agora aqui nós vamos cantar, aleluia, para nosso Senhor. Laga nossa oração para cantar. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Deus de glória, no momento aqui. Nós estamos dilante para cantar Deus Tata. Glorificamos o mesmo especial. Bendicionar cada de nós, aleluia, de nome poderoso de Cristo Jesús. Amén. Para el Espíritu de Dios ser manifestado, para el Espíritu de Dios ser manifestado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Para el Espíritu de Dios sea manifestado, para el Espíritu de Dios sea manifestado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Para el Espíritu de Dios sea manifestado, para el Espíritu
Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Te toca, 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 te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Te toca, 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 te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Te toca, 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 te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Te toca, 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 te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Ahora que usted por pasar, aleluya, para recoger ofrenda, aleluya. Gloria a Dios, alabamos a Dios humanal. Dios está precioso, Dios está maravilloso. Alabanza al Señor. Usted por pasar, aleluya, para recoger ofrenda. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Thank you, Senhor Jesus. La nossa oração para ofrendar aqui. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Deus de glória, no momento aqui, Senhor, me la ofrenda nossa presente de volantibо Deus meu. Oh, Deus Todo-Poderoso, bendição a cada ação, aleluia, cuta dona, aleluia, não dízimo, não ofrenda, aleluia, bendição a nós, em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto, ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y Jehová te responderá, echándole leña al fuego. Y Jehová te responderá, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, De allá arriba de lo alto. ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, ese fuego en el altar, Hay que mantenerlo ardiendo. y tú te preguntarás, ¿Y cómo se hace eso? y tú te preguntarás, ¿Y cómo se hace y eso? Jehová te responderá, Echándole leña al y fuego. Jehová te responderá, Echándole leña al fuego. echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, ese fuego en el altar, Hay que mantenerlo ardiendo. ese fuego en el altar, Hay que mantenerlo ardiendo. y tú te preguntarás, ¿Y cómo se hace eso? y tú te preguntarás, ¿Y cómo se hace y eso? Jehová te responderá, Echándole leña al y fuego. Jehová te responderá, Echándole leña al fuego. echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración, echándole leña al fuego, Echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Con ayuno y oración. Jehová le dijo a Moisés, De allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, De allá arriba de lo alto. ese fuego en
Aleluya. Alabanza al Señor. Ahora que nos pasa nuestro buen pastor para predicar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Dios le bendiga a mis hermanos ricamente. Bienvenidos una vez más Bom venir un día más en la casa del Señor. de casa do Senhor. Amén, hermanos. Amém, hermano. Abrimos nuestra Biblia en esta noche Láganos abrimos Bíblia la noche en Lucas 22. en Lucas 22. Alabanza a Jesús, esperando que aparezca la proyección. Alabanza Esperando al que Señor. proyección parece. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando Deus. Nuestro segundo culto. Nos de dois serviços. Alabanza al Señor. Aleluya. Esta mañana estaba muy ansioso. A bebê ainda me estava todo nervioso. Ansioso. Ansioso. Se parecen. Emocionado. Emocionado. Porque no sabía cómo el cuerpo iba a reaccionar. A pessoa não estava dançando com a curva, estava a reaccionar. Pero ya con la experiencia de la mañana, Já que a experiência de partimenta, uno está más firme en esta noche. não está mais segura a noite. Cuando voy a alabar al Señor, Quando vai alabar o Senhor, Dios hace cosas grandes. Deus está se coisa tão grande. Amén. Mi física me sorprendió a mí mismo. Alabanza al Me Señor. física surpreendeu-me mesmo. Cristo vive. Lucas 22. Lucas 22. Vamos a hablar en esta noche. A noite nós estamos aí papia. Bye back. Alabanza a Jesús. Vamos a hablar en esta noche A noite nós estamos aí papia. la hora del enemigo. É hora de inimigo. Alabanza al Señor. La hora del enemigo. É hora de inimigo. Y como subtítulo tengo, Como subtítulo me tem. prepárate. Preparávamos. Pero esa palabra en español no me habla a mí. É palavra na espanhol e não tá touch me. Por eso puse brace yourself. Amén. Por eso puse, eso quiere decir, Esse aí que man, por ejemplo, por exemplo, si estás manejando, se você está correndo auto, tienes algo al lado de usted você tem banda de bo, y de repente usted ve que va a acontecer un accidente. de repente você mira com acidente vai tomar Usted lugar. no lo puede escapar, no lo puede esquivar. Você não pode escapar para ver se for acidente aqui. You brace yourself. Você brace Usted para prepara a usted mismo para recibir el golpe. Você preparado mesmo para receber o golpe. ¿Me entienden? Está compreendendo-me? Ese contenido es prepárate, brace yourself. Esse aí tem conteúdo de preparado mesmo. Tiene duro, pues no te da. Mantente duro porque vamos a tener ese accidente. Vamos a chocar, alabanza al Señor. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos fala essa palavra de Deus em nome de Tati e o Santo Espírito. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma tus hermanos. Simão, Simão, mira, Satanás ha pedido permito para ser da vossa maneira trigo, mas a mim hace oração para a fé não falhar, e a uma vez que vou a convertir, fortalecer a humana. Y él dijo: E ele avisa, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. e ele avisa, Senhor, Cubo me está disposto para não solamente vai prisão, mas para morrer também. Mas ele avisa, Pedro, me está avisado que ele não canta ave para mim, Cubo a negar-me 3 vezes, Cubo conhecer-me. Mateo 26, 32. Mateus 26, 32. Dice así: Ele está avisa assim aqui. pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después que haya resucitado, Mas depois que me abordo lantar, iré delante de vosotros a Galilea. lo me vai Galileia vosso dilante. Vamos a orar, hermanos. Van a ser oração Cierra romana. tus ojos. Será bobo? Usted que está aquí en este A lugar, pouco de lugar aqui. los que están en sus hogares, Estão com um lugar, en cualquier país que usted se pueda encontrar, qualquer país que vou botar. pide a Dios que te hable en esta noche. Pide Deus para papi que vou Pide a noite. Dios que te ministre en esta noche. Pide Deus ministrar para noite. Oh Padre Celestial, Dios de gloria, te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre santo, Jehová. Padre, tú eres grande, tú eres poderoso. Aquí estamos, Señor, unidos en tu nombre, Señor. Más que 2, más que 3, Señor. Reunidos en tu santo nombre, Jehová. Rogándote, Dios, bendición y vida eterna.
rogándote, Espíritu Santo, tus dones operar en nuestras vidas, hablando en nuestras vidas, glorificándote, Dios, de una manera especial. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida. Oh Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate, que tu nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado en esta noche, Padre. Acude a cada necesidad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te pido y doy las gracias, Señor. Amén. Alabanza a Jesús. Lo hacemos así entonces. Pueden sentar, hermanos. No, bro, bosinta. Sigue adorando a tu Dios. Sigue adorando a Dios. Estuve trabajando en la presentación. Vai trazer a apresentação. Pero era mucho trabajo. Entonces, si hay fallos ahí, alabanza al Señor. Señor. Pues si tem falta em nada, Alabanza a Jesús, ustedes me ayudan. você está ajudando. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. La hora del enemigo. É hora de inimigo. La hora del enemigo É hora de inimigo. es tiempo en el cual el enemigo tiene todo control. É momento que o inimigo tem total controle. Amén, hermanos. Por eso la Biblia lo llama Pensei, Bíblia está chamando. la hora del enemigo. É hora de inimigo. Alabanza al Señor. Tiempo en el cual el enemigo tiene el control. Tempo que o inimigo tem controle. Segundo, De dois. es tiempo en el cual É tempo que parece que estás entregado en el mano del enemigo. tá parece que você entregar em mão do inimigo. Oh, alabanza a Jesús. Cristo vive. Adora a tu Dios. Adorava a Deus. Amén, hermanos. Amém, Tiempo irmão. en el cual parece que estás entregado en la mano del enemigo. É tempo que tá parece que você entregar em mão do inimigo. Alabanza a Jesús. Y tercero, E de três, tiempo en el cual se quita la cerca de tu protección. tempo que bom círculo de proteção da guarda que tá. Alabanza a Jesús. La hora del enemigo. É hora de inimigo. Amén, hermanos. La Biblia lo describe así. A Bíblia descreve assim, né? Y usted tal vez pregunta, Quizás você aponta o mês. ¿por qué? Ticom. ¿Por qué? Ticom. Primeramente, Na primeiro lugar, Dios usa este tiempo Deus está usando tempo que en el cual el enemigo tiene control de las circunstancias. caminho inimigo tem controle de circunstância. Un tiempo Tempo donde Él está dominando los actores alrededor de usted. caminho está dominando actor na rondô dibo. Donde Él tiene control Caminho tem de controle las situaciones alrededor de usted. de situação na rondô dibo. Normalmente nosotros Normalmente nós tenemos control de nuestras vidas, tem controle de nos vida, de nuestras actividades, de nos atividade, de nuestras decisiones. de nos decisões. Alabanza al Señor para siempre. Pero cuando es la hora del enemigo, Pero hora tá hora de inimigo. usted pierde el control sobre todas esas cosas. Você perde controle riba tudo coisa aqui. No tienes, como en el papamento dice, un grip, no tienes garras sobre ellos. Quando não tem grep riba não. Alabanza al Señor. Y usted puede preguntar por qué. Vamos apontar de com. Dios Deus usa este tiempo tá usa momento aqui para que su voluntad pueda cumplir en nuestras para vidas. sua vontade para cumprir de nos vida não. Amén, hermanos. Amém, irmã. En ese momento, ora. Momento de botar essa oração. En ese momento, en esa hora. Amém. Den momento aí. Amén, hermanos. En esa hora del enemigo, Den hora de inimigo. Dios obra. Deus está obra. Dios usa ese hora Deus está usa momento aí. para que su voluntad se cumpla en nuestras Para vidas. sua vontade guarda cumprir de nos vida não. Segundo, De dois. Dios nos quiere hacer consciente Deus quer se nos consciente que es Él en nosotros. que tá de nós. Sin mí nada podéis hacer. Sem mim nada você pode fazer. Pero a veces no entendemos eso. Também nós não compreender isso aqui. Y hacemos y deshacemos. Não está assim, diz assim. Pero cuando es la hora del enemigo, Pero hora tá hora de inimigo. no puedes hacer nada. Então não pode fazer nada. Tienes que dejar ser llevado a Ishwe y Rabasaya. Vamos se laga, vamos guardo iba. No tienes el control. Quando não tinha controle. Todo te escapa. Tudo costa escapa foi Oh, embora. alabanza su santo nombre.
Y Dios en ese momento E Deus, no momento aí, quiere hacernos consciente quer ser-nos consciente que es Él que tá en nosotros. em nós. Alabanza al Señor. Dios usa ese tiempo de la hora del enemigo Deus está usando tempo de hora de inimigo para llevarnos para llevarnos a un otro nivel en nuestras vidas. a outro nível de nos vida. Não. Pero usted se pregunta, Para botar punto ¿cómo começo. puede ser? Comportar. Es un tiempo terrible. É tempo terrível. No tengo control de E não nada. tem controle de nada. Ahí Dios Amen. te necesita. E não Deus te mestre divo. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Quando vai alabar Senhor, Pues hermanos, pues romana, es un tiempo. tá tempo. Alabanza a Jesús. Es un tiempo Tá tempo. Es un tiempo, Tá hermanos, tempo, romana, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras que vidas. a vontade de Deus cumpre de nos vida. Ya lo hemos visto. Segundo, De dois, Dios quiere hacernos conscientes de nosotros mismos. Deus quer ser nos consciente de nós mesmos. Alabanza a Jesús. Amén. Vámonos. 1 Corintios 3:3 1 Coríntios 3:3 dice la palabra del Señor. a palavra de Deus te avisa. La obra de cada uno será manifiesta, É obra de cada lo guardo manifestar. porque el día la declarará. Mas o dia lo declarar assim. Pues por fuego será revelada, Para meio de candela lo guardo revelar. y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. É obra de cada lo guardo revelar. Para meio de candela. En la hora del enemigo, É hora de inimigo. estás pasando por fuego. Tu está passando dor de candela. Estás pasando por una situación difícil Tu está passando dor de situação que difícil. está probándote. Tu está vez esta testo. Y el día va a declarar, E o dia lo declarar. el momento va a É declarar, momento lo declarar. los días que vienen va a O dia não mostrar cubim lo guardo mostrar. tu obra. Por obra. Si tienes obra, Se botim obra. si tienes edificio espiritual, Se botim edifício si espiritual. tienes casa, Se botim casa. ahora avanza el Señor. Dios te quiere hacer consciente Deus quer ser de tu consciente propia vida de espiritual. tua própria vida espiritual. Y dice en el E 14, na 4 da si bisa. permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Se um de seu trabalho que ela trariba de permanecer, ele recebi uma recompensa. Mira lo que dice aquí. Mira aqui que da bisa aqui não. Lo hace como una pregunta. Está assim a maneira de uma pergunta. Si permaneciere. Se ele O permanecer. alabanza al Señor. La Biblia nos habla de las personas Bíblia da papel de persona que não. construyen su casa sobre la Tu está arena construindo uma casa riba santo. y otros que construyen su casa sobre la roca. Outro não está construindo uma casa riba barranca. De afuera usted no puede ver, De parte para fora não pode mirar. pero la Biblia dice Pero a Bíblia da bisa. que ambas casas Futuro 12 casas. serán visitados Lo guardo visitar. por huracanes, Para meio de por orcão. torrentes de agua, Para corriente não de por água. vendavales. Maneira vendaval não. ¿Por qué? Ticom. Para usted estar consciente Para botar consciente. de su casa, Que o casa. dónde está parado en Dios. Onde a casa está parada em Deus. Dice en el versículo 15, No versículo 5 da bisa. si la obra de alguno se quemare, Se ende seu trabalho queima. alabanza al Señor. ¿Y cómo usted puede saber? E como passar? Dios tiene que permitir Deus tem de permitir. estas É circunstancias. circunstância não. Dios tiene que permitir Deus tem de permitir. en tu vida Temos vida. esta hora. É hora aqui. Alabanza al Señor. Para usted realizar. Para poder realizar. Hey, no tengo casa. Não tem casa. Yo creí que tenía una casa espiritual. Aqui era como estava tendo casa espiritual. Estoy viendo que no tengo nada. Me mira como não tem nada. Lo que tengo es miedo. Lo que me tinta medo. Lo que tengo es desesperación. Lo que me tinta desesperação. Lo que tengo es ansiedad. Lo que me tinta ansiedade. Bueno, para alabar al Señor. Quando vai lavar, Si Senhor, la obra de alguno se quemare, se é obra de uma pessoa aqui, mano, él sufrirá pérdida. ele lo sofre pierde. Él bien mismo será salvo, E mesmo está salvar, aunque sí por fuego. mas como passador de candela. Alabanza al Señor para siempre. Bueno, para alabar al Señor. Quando vai lavar, Senhor, El versículo 16 dice: versículo 16 da ¿no bisa. sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Você não sabe que você está no templo de Deus e que o Espírito de Deus está vivo em você? Pues la hora del enemigo Pues a hora de inimigo te hace consciente está siendo que consciente usted es de Dios, que a vontade de Deus, que usted es de Dios, que a vontade de Deus, que Dios tiene que gobernar su vida. que Deus tem que governar a vida. Y tercero, E de 3, el por qué Dios usa ese tiempo para llevarnos a un otro nivel en nuestras de 3 vidas. de quando Deus está usando tempo que vai levar-nos num outro nível. Alaba al Señor en esta noche. Alaba Senhor a noite. Y la pregunta viene ahora, E a pergunta da bem agora, ¿qué tengo que hacer? que comitim de assim? Cuando llega la hora del enemigo a tu vida, Ora é momento de inimigo chegar na tua vida. ¿qué tengo que hacer? Que comitim de assim? Alabanza al Señor para siempre. Porque de que llega Que está bem. a la vida de cada cristiano, É a vida de cada cristiano. llega la hora del enemigo, É hora de inimigo te chega. donde parece que estás entregado en manos del enemigo, Tá parece que você tem mão de inimigo. donde quieres salir de esa situación pero no puedes, Camina porque sai de situação para não por. donde quieres obrar, levantar pero no puedes, Camina porque lanta para não por. donde quieres socorrer a otros pero no puedes. Camina porque salva outro não para não por. Hoy sí que sea. Aleluia. A su nombre sea la gloria. Na seu nome é glória. Hermanos, cuando un huracán pasa sobre una isla, Rumang orkan passa de uma isla. antes del huracán, Promete que orkan. uno puede prepararse, Papa preparava me. clavar ventanas, Clava ventana não. poner agua. Pone água. Pero cuando llega el momento que el huracán tiene que pasar, Pero no momento que orkan tem de passa. si usted con alguien está en casa, Se a uma pessoa está na se casa. está junto con una persona, Se você está junto com persona. amén, se van en un cuarto, Você vai dar camber. lo único que usted puede hacer es É o único que você citar. abrazar uno al otro. Braça outro. Nada más, aleluya. Nada mais. Tiene que estar allí. Vamos a treinar. El huracán va pasando, É orkan vai va passando. destruyendo, Vai destruyendo. Rabasea, Suicababa y Serebea, Suedaba y Sea, ay, Rabaja y Suea. Usted escucha, usted mira, Você escute, você mira. pero usted no puede hacer nada. Pero você não pode fazer nada. Si sale de esa puerta, Se muere. você sair de porta, você morre. Si sale de ese lugar seguro, Se muere. você sair de lugar, você morre. Recibe lección, Sabaya. A su nombre la gloria. Na seu nome é A su glória. nombre la gloria. Na seu nome é A su nombre glória. la gloria. Na seu nome é glória. ¿Qué tengo que hacer? Que comitim assim? Mantener tu fe. Mantenha a fé. Mantener tu fe. Mantenha a fé. Eso es que va y sea. Segundo, De 2. perseverar en ese tiempo. Perseverar durante tempo aí. No hay ningún huracán que queda para siempre sobre un lugar. Não tem orcan que te para sempre no lugar. Tiene que pasar. É tem de passa. Tiene que É pasar. tem de passa. Persevera en ese tiempo. Perseverar de momento aí. No pierdes tu enfoque en Dios. Não perde bom enfoque riba a Deus. Alabanza a Jesús. Cuando perdemos el control de nuestro ambiente, Ora nós perde controle de nosso ambiente. hay la noción Tem noção. de perder el enfoque en Dios. Tem perde enfoque em Deus. En ese momento, Tem momento aí. lo único seguro para usted, É o único seguro para vos. Dios. Deus. Alabanza a su santo. Cuando puede alabar al Señor, Quando vai alabar Senhor, no pierdes tu enfoque en Dios. não perde o focus for riba a Puede haber Deus. muchas circunstancias, Só tem uma muchas circunstância. situaciones, Uma situação. muchas voces. Hope Boston. Sigue viendo al Altísimo. Sigue altíssimo. Oh, alabanza a su nombre, aleluya. Y punto 4, Ponto 4. ¿qué puedo hacer? Que me pode assim. Prepárate. Preparava mes. Embrace yourself. Preparava mes. Let it happen. La que sucede. Déjalo pasar. La que passa. Cuando uno va a Disney World, Ora vai Disney World. hay de esas montañas rusas. Tinha que ser um russo. ¿Cuántos pueden reír en esta noche? Hay gozo en el Señor. Cristo vive. Amén. Hay esas montañas. Glória a Deus. Hay esas montañas rusas. Glória a Deus. Aleluia. Seguimos. La hora. Glória a Deus. Alabado.
su nombre la gloria, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Cristo vive. Cristo reina, aleluya. Vamos al siguiente, alabanza al Señor. Pane siguiente. La hora del enemigo. É hora de inimigo. Es tiempo para analizar, hermanos. Tá tempo para realizar, humana. Analizar. Para analisar. Please. Es tiempo para analizar tu vivir con Dios. Tá tempo para analisar o vivamento com Deus, bo. Amén. A nivel personal. Na nível personal. A nivel de iglesia. Na nível de igreja. En la situación que usted se encuentra. Tem situação que botar em mês. Las preguntas vienen. E pergunta não tá bem. Alabanza a Jesús. Cuando ese huracán está pasando. Ora orcán está Yo passando. nunca viví un huracán. A mim nunca ha vivido dor de temporada de orcán. Dor de orcán. Amén. Hay personas que tienen deseo de ir a un lugar donde hay huracán. Tienen um desejo de ir a lugar que não tem orcán. Nos llaman locos. Andemos loco. Cada loco con su locura. Cada loco com sua loucura. Amén, hermanos. Pero me imagino, Pero me imagina a mim mesmo. cuando eso está pasando, Ora esse está toma lugar. cuando ese huracán está pasando, Ora orcán está passando. los que están en esa casa Estão cuidando em casa e se preguntan, se hacen promesas. não está permitir assim promessa Si son não. un esposo, Se tu casar, mi amor, meu amor, ahora sí te voy a ser fiel. a você me vai estar fiel Vamos a nabo. cambiar nuestra vida. Vamos a cambiar nuestra vida. Nós vai cambiar nossa vida. Otros hacen promesa al Señor. Outro não dá se promessa na Dios, Senhor. si me sacas de esto, Senhor, se você sacar me fora de situação tal que vez ves situaciones, quizás você mira ves situação, circunstancias. você mira No circunstância, né? necesitas a nadie para analizar tu Não vida. debes ter de nenhuma persona para Analizar tu vida. analisar a vida. Usted en esa situación Por situações, está consciente de usted está mismo. conhecendo o mês. Está consciente. Está consciente. Monitor de María Ángela, please. Está consciente Está consciente de usted mismo. de o mês. Amén, hermanos. Es tiempo para volver a enfocarse en lo que Dios, a lo que Dios te ha llamado. Está tempo para volver a enfocar em lo que Deus se chamava o P. Hermanos, Rumanan, si tienes actitud se você tem atitude o orgullo, ou orgulho, estás enojado, ou botar rabia, en ese tiempo, tem tempo usted que reflexiona en todas esas cosas. botar reflexionar em tudo que estão aqui. Cuando para alabar al Señor. Vamos a ver a Lucas, Nós vamos ver Lucas, capítulo 13. capítulo 13. Alabanza a Jesús. Y lo que quería decir ahorita, Lo que me quero avisar hoje, cuando uno está en esos carritos, roller coaster, ahora vou ter roller coaster. amén, al comienzo, No comienzo, usted tiene que poner el cinturón. vamos se viste fa. Y después Depois, que comienza eso, com esse aí começar, usted no tiene control. pois não tem controle. Esa cosa le lleva a usted. E coisa vai Y cubo. vas para aquí. Bota vai que banda. Vai para allá. Bota vai a banda. No tiene el control. Pois não tem controle. En el camino usted dice, ¿por qué me metí en esta Na cosa? caminho vou avisar de como vem caminhos de coisa aqui. Alabanza. Oh no, Ou não? no puedes pararlo. Pois não vou parar. No puedes salir de esa silla. Pois não posso sair de estule. Tienes que dejarlo pasar. Como esse lá que passa vai. Let it happen. La que só de. No puede hacer nada más. Pois não posso fazer nada mais. Solo usted pone ese cinturón Solamente vou pôr fa y agarra la silla. e vou tacar stool. Hay algunos Tem algum? que pasan en esa carrera Não dá passa dor de coisa aí. gritando Gritando. hasta que llega al punto final. Tem um momento que é o ponto final. Cuando para alabar al Señor. Quando vai alabar Senhor. Jesús estaba en control de su ministerio. Jesus estava em controle de seu ministério. En Lucas 13:31 dice la palabra: Em Lucas 3:31 a palavra te avisa. aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Na mesmo tempo, algum fariseu vem dizer: sale, vai fora de aqui, sobre Herodes que matava. Jesús estaba cumpliendo con su ministerio. Jesus estava cumprindo com seu ministério. Ahora le quieren intimidar a Jesús. Agora não quer intimidar Jesus. Quieren meter miedo en Jesús. Não quer medo de Jesus. Herodes, el rey Herodes. É rei Herodes. Herodes o cualquier persona Herodes, não qualquer pessoa. te quiere matar. Vete. Que mate, vai. Que te quiere matar. Não quer mate. Matabu. Não quer matar.
vete, sal, huye, Vai, sali, ui. porque Él te quiere matar. Pastor, não quer matar. No podemos reaccionar Nós não podemos reaccionar a base de las circunstancias alrededor. a base de circunstâncias na rondô de nós. Nosotros como cristianos Nós como cristianos no podemos tomar decisiones não podemos tomar decisão a base de miedo. a base de medo. Tenemos que saber qué es la voluntad de Dios. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Que aunque hay peligro, Aunque tem peligro, Jesús estaba allí. Jesus estava aí. Porque Dios le mandó a predicar la palabra del Deus Señor. mandou predicar a palavra do Senhor. El peligro no puede detener a cumplir con la voluntad de Dios. O peligro não pode ter de cumprir a vontade de Deus. Para alabar al Señor. Y Jesús le dijo en el 32, E Jesus avisou na 32. alabanza al Señor. Id y decid a aquellas horas. Vai e bisa exoro ei. He aquí, Mira, echo fuera demonios me dá saca demônio y hago curaciones hoy y mañana. e me dá cura gente ave e manhã. Y al tercer día E ribe de 3 dias, termino mi obra. lo me alcançar mi meta. Yo hago lo que Dios me manda Me hacer. dá assim lo que Deus manda a mim assim. Aunque los vientos están contrarios. Aunque viento não anda contra-lhe. Aunque hay peligro. Aunque tem peligro. Pero hago lo que Dios me mandó hacer. Pero me dá assim lo que Deus a mandar a mim assim. Yo estoy a esas horas. Pois me exoro ei. Yo saco demonios. Me dá saca demônio. Tengo 3 días de campaña. Me tem 3 dias de campanha. Y lo voy a hacer. E me dá vai assim. Aunque haya amenaza. Aunque tem ameaça. Aunque hay peligro. Aunque tem peligro. Jesús estaba en control, hermanos. Jesus estava em controle, irmão. Sabía exactamente lo que hacía. Estava fazendo exatamente o que estava Tenía la fazendo. protección del Padre. Estava tendo proteção de Tata. Aunque había peligro, hacía la obra de Dios. Aunque estava tendo peligro, estava fazendo a obra de Deus. Bueno, para alabar al Señor. Juan 7:30. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pensei, não estava a buscar pagaré, mas nenhum ende não pone mão ribaje para sobre a sua hora não chega ainda. No está hablando la hora del enemigo. Não estava falando de hora de inimigo. Escucha bien, síguelo. Seguimos. Está hablando de su hora, Estava falando de sua hora. la hora de Jesús. É hora de Jesus. Bueno, para alabar al Señor. Porque al final usted va a ver algo impresionante. So, na final, eu também algo te impressionava. Bueno, para alabar al Señor. Quando para alabar o Senhor? En Juan 11, Tem Juan Jesus. alabanza a Jesús. Versículo 8 al 13. Versículo 8 até o 13. Juan 11, Juan Jesus. alabanza al Señor. Versículo 8 al 13. Versículo 8 até o 13. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Amén, hermanos. Le dijeron los discípulos, Rabbi, ahora procura los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ele disse para ele avisar, Rabi, pouco dia passar, eu digo não estava a buscar para predabo. E você vai aí não a trove. ¿Usted entiende, hermanos? Você compreender, irmão? Hay personas Tem pessoas não. que tienen miedos a las circunstancias, Tem medo de que circunstâncias. tienen miedo a situaciones Tem medo de situação. y quiere esconderse. E não quer esconder. El único que protege es Dios. É o único que está protegendo a Deus. No te puedes proteger. Por não pode proteger. Usted puede quedar 6 meses en su casa. Porque era 6 não na bocas. Un avión puede caer sobre su casa. Avião pode cair riba bocas. Amén, hermanos. Amém, irmã? El que habita al abrigo del Altísimo É um que está viva, é abrigo de Altíssimo. morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo viva, é sombra de um todo omnipotente. ¿Dónde estás habitando? ¿En tu cuarto o al abrigo del Altísimo? Uno está vivendo dentro da câmara ou de Alanandi é Altíssimo. Hay que confiar a Dios. Mas se confia a Deus. Cuando Dios me bendijo con esos hijos preciosos que tengo, Ora Deus bendicionou que eu não precioso como tem. qué terrible es cuando usted los tiene que dejar en el crash. Que terrível da hora vamos se lá na creche. ¿Qué es crash? ¿Guarda qué? Guardería. ¿Por qué estás dejando ahí tu bebé indefenso? Pastor, botar lá cama do boio indefenso. En manos de gente que usted no De conoce. mandi ende não que não conhece. Alabanza a Jesús. Tienes que orar y confiar en Dios. Comecei a hacer oração e confiar em Deus. Que Él la guardará. Ele lo guardará. Cuando por alabar al Señor. Otra vez vas allá, Jesús. Outro dia mais.
Otra vez vas allá. Outro dia botabaya nang Jesus. Botabay nang atrobe Jesús. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, humana. Porque había peligro. Você estava em perigo. Salieron de ahí. Nang asali dyan nang. Casi le matan a Jesús. Kasi nang tamante Y Jesus. Jesús dice, vamos a regresar allá. E Jesus também se não estava nang trobe. Respondiendo Jesús, E Jesus a responder. ¿no tiene el día 12 horas? Não está 12 horas e dia tem. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Se ende da cana de dia e não da trompe acaba sobre a mira luz do mundo aqui. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Mas se ende cana a noite e da trompe capa sobre a luz não está dentro. Amén, hermanos. Y Jesús fue E Jesus vai. donde su amigo Lázaro. Chega seu amigo Lázaro. Vamos a ver Juan 2:4. Vamos a Juan 2:4. En esos textos demuestra E texto não quer demonstrar que Jesús tenía el control, que Jesus estava tinha controle. que Jesús seguía la voluntad de Dios. Que Jesus estava a seguir a vontade de Deus. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y aunque había peligro, E aunque estava em perigo, él tenía control porque Dios estaba en el asunto. aunque estava em perigo, ele estava em controle, mas Deus estava em assunto. Amén, hermanos. Amém, hermana? Juan 2, versículo 4. Juan 2, versículo 4. Jesús le dijo, Jesus avisou: ¿qué tienes conmigo, mujer? aqui como tem assim cubo. Aún mi hora, aún no ha venido mi hora. Mi hora não chega ainda. Juan 8:20. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, enseñando en el tiempo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. A palavra não aqui Jesus a papia de lugar de guarda tesouro, ora que estava haciendo em templo. E 8:20. ni ende não agarepa sobre a sua hora não chega ainda. La hora de Jesús. É hora de Jesus. ¿Qué es la hora de Jesús? Que é hora de Jesus? Podemos ver en Juan 12, Nós podemos ver em Juan 12, dice así, versículo 23. versículo 23. Está dizendo assim aqui. Jesús les respondió diciendo, Jesus respondeu avisando: ha llegado la hora é hora chega para que el Hijo del Hombre sea glorificado. para o de ende word glorificar. Jesús está hablando de una hora, su hora, Jesus está papiando de hora, sua hora. donde el Hijo del Hombre será glorificado. Camina o de ende la word glorificar. Donde algo grande va a acontecer. Camina algo grande lo toma lugar. Alabanza, versículo 23. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? Ha llegado la hora. É momento chega. Alabanza a Jesús para siempre. Alabanza a Jesús. ¿Cuál para adorar al Señor? Quanto para adorar Senhor? La hora de Jesús. É hora de Jesus. La hora de cumplir con la voluntad de Dios. É hora de cumprir a vontade de Deus. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Y en el 24 dice, Na 24 é da bisa. de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De verdade, me da bisa vosso. Se pipita de trigo não cai inteira e muri, eta queda susso. Mira una Mas verdad. se muri, eta do na roupa e fruta. Mira una verdad grande aquí, Mira hermanos. gran verdade aqui na Romão. Una verdad importante aquí. Mira gran verdade importante aqui na. Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Jesus está dizendo de ende la guardo glorificar. La voluntad de Dios se va a cumplir. É vontade de Deus, lo guardo cumprir. Pero es necesario Pero é necessário que el yo muera. que eu ame muri. Para el yo morir, Para ame muri, tienes que pasar por eso. botin de passador de sei. Pero cuando eso llega a tu vida, Por onde se chega na bobina, usted huye, bota ui, usted se va. bota vai. No puedes llegar al nivel que Dios te quiere llevar. Quando chega no nível caminho de Deus que é babo. Es pastor, es que tengo miedo. Pastor, me tem medo. Soporta. Soportar. Tienes que pasar por ese momento. Botin de passador de momento ei. Esa casa de madera se tiene que ser destruido É casa de palo e tem de guardo destruir. para usted levantar de nuevo y suena más Para levantar de nuevo. Adora a tu Dios en esta noche. Adorava Deus essa noite. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, De verdade, meu se pipita de trigo não cai de terra e muri, queda solo. eta queda susso. Pero si muere, Mas se é muri, lleva mucho
fruto. Está dando una opi fruta. La gente no sabe el secreto, Ele não sabe secreto. que en la hora del enemigo É hora de inimigo. es hora en la cual Dios te quiere bendecir, É hora com Deus que bendicionava. pero te tiene que quitar la paja. Pero ele se quita No puedes crecer con la paja alrededor de tu vida. rondor de bobira. A su nombre la gloria. Mira lo que dice: Mira aqui que te avisa. el que ama su vida, Es un costima su vida. aleluya, la perderá. Te vai perder. ¿De qué vida está hablando? De que vida estava piando? La vida en este mundo. É vida de mundo aqui. Pablo dijo: Pablo lo avisa. máximo que me puede pasar É máximo que vai passar a mim. es morir. Está morir. Pero Pablo dice: Pero Pablo te avisa. morir para mí es ganancia. Para mim tá ganache. Alabanza a Dios. ¿En quién has creído en esta noche? Quem vai querer a noite? El que ama su vida. É um costima su vida. Hay gente que ama su vida terrenal. Tem gente que costima su vida Están terrenal. dispuestos a sacrificar todo por su vida, Tanto disposto de sacrificar tu cos para a vida. por el miedo que los arropa, hermano. Pero é medo que não tem. Alabanza al Señor. Pero mira el secreto: Pero mira el secreto. el que ama su vida la perderá. Es un costima su vida lo perde. Escucha bien: Escucha bom. el que aborrece su vida en este mundo. Es un que odia su vida en el mundo aquí. Aleluya. Para vida eterna la guardará. Lo guardé para vida eterna. Alabanza a Jesús. ¿Sabe usted que la decisión de usted de estar aquí, Es decisión de estar aquí nan. para muchos es algo muy grande? Vamos a opitar algo opi grande. Alabanza a Jesús. La hermana me dijo: pastor, en la noche voy a estar. Hermano, dice a mi pastor, anoche me te. Otros tiemblan. Otro nanta tembla. Su casa es sacudida. Su casa ordo sacudí. Si quieren protegerse fuera de Dios, Es que protege su mes para fora de Dios. se quieren. Nan que protege na mes para fora de Dios. Pero el que ama su vida la perderá. Pero es un costima su vida lo perde. En el versículo 27 dice, Na 27 da visa. mira lo que dice: ahora está turbada mi alma. Ahora mi alma virá intranquil. ¿Y qué diré? ¿Y qué con mi visa? Padre, sálvame de esta hora. Tata, librame de ahora aquí. No, No. mas para esto he llegado a esta hora. Mata para el propósito aquí mi avine ahora aquí. Jesús sabía Jesús estaba tasá. que la hora del enemigo estaba acercando Que ahora el enemigo estaba llegando. y su alma se turbó. No era Y fácil. su alma vira intranquilo. No estaba tan fácil. No es fácil. No está fácil. Es algo terrible. Algo terrible. No es fácil la hora del enemigo. No está fácil es obra del Y enemigo. dice: mi alma está turbada. Te dice mi alma está intranquil. Pero ¿qué diré? Pero ¿qué con mi visa? Padre, sálvame. Salva mi tata. No voy a la iglesia más. Si no te va a iglesia más. ¿Qué diré? ¿Qué con mi Padre, visa? sálvame de esta hora. Tata, librame de un momento aquí. Para esto he llegado a esta hora. Mata para el propósito aquí mi avine ahora aquí. Hermano, Román. Dios tiene un plan para con tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Qué vale la pena, hermanos, escoger para vivir en este mundo? No te ¿Qué vale la pena? vale la pena. ¿Qué vale la pena? No vale la pena. No vale la pena, hermanos. No te vale la pena, Román. Escoger para vivir en este mundo Pascove para vivere in y mondo qui perder la voluntad de Dios. e perde la volontà di Dio. Es mejor hacer la voluntad de Dios 2 años Sta per ora hace volontà di Dio, Dios 2 años. que vivir 10 años fuera de la voluntad de Dios. Tu viva 10 años per fuori la volontà di Dio. A su nombre la gloria. A suo nome e gloria. A su nombre la gloria. Mas para esto he llegado a esta Ma hora. per il momento che mi llega La hora de Jesús. Juan 13. è ora di Gesù, quantos 3. Jesús decía: Gesù stava da visa. no es la hora. Non è ora. Ahora Él dice: Ora è da visa. llegó mi hora. Mi ora llega. Antes de la fiesta de la Pascua, Ora per me che è fiesta di Pasqua, sabiendo Jesús su hora había llegado Gesù sapendo che su ora llega, para que pasase de este mundo al Padre, come starà là e mondo aquí vai cerca e tanta, como había amado a los suyos a mostra que estaban con Él en el mundo, es nan di che ku tava ta del mundo ku e
Los amó hasta el fin. Astimanan tena fin. Amén. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús estaba saco su momento llega. Conociendo, Jesús conocía la voluntad de Dios. Jesús estaba a conocer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y Jesús en Juan 16 le dice a ellos: Jesús en Juan 16 está bisanan. lo que avecina, lo que viene delante, Lo que está bien delante, No lo es- que está en tu lugar, no parece de alabar. no está parce algo para alabar. No es fácil. No está fácil. Pero Juan 16, 21 dice: Pero Juan 16, 21 te avisa. la mujer cuando da a luz tiene dolor. Ora mujer tiene una luz y tiene dolor. Es necesario pasar por esas aflicciones, Está hermano. necesario para pasador de aflicción en humana. Porque ha llegado su hora. Pasó su hora llega. Su hora de dar a luz. Su hora de dar una luz. Es dolor. Da dolor. Pero después que ha dado a luz un niño, Pero después que le da una luz en you, ya no se acuerda de la angustia. ya no te acordas de angustia. Estoy seguro ¿Me estás seguro? que mucha gente cuando estaba en ese momento, cuando el huracán pasaba, Ora nanda de momento, ora canta para pasa. que hicieron promesas. Nang si promesa. Pero cuando pasó esa calamidad, Pero ora calamidad aquí a tu lugar. que se olvidan. Nanta lubida. Hasta alabanza al Señor. Ya no se acuerda de la angustia. Ya No se acuerda de la no te angustia acordas de angustia. por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Pa e gozo que hombre nacer en el mundo. Yo imagino, Me está imaginando a mí mes. nuestra madre aquí, último es nuestra hermana Sinaí, amén. Nos última mamá que anda nos romancina ahí. Alabanza al Señor. Yo me imagino Me está imaginando a mí cuando mes. vinieron esos dolores de parto, Ora el dolor de parto llega. era desesperante, Estaba desesperada. era algo terrible. Estaba algo terrible. Y llama aquel para mí, Ya me sei para mí. ven para mí. Ya me sei para mí. Es un dolor terrible. Da un dolor terrible. Yo creo A mí te quiere. que en ese momento, yo no soy madre, me pueden explicar ellas, A mí no está mamá, pero en el momento explicarme. que el dolor Dolor. que estás sintiendo, ¿Cómo estás sintiendo? que estás más enfocado en ese dolor ¿Cómo estás más enfocado en el dolor? que el pensamiento que vas a dar a luz a una vida. ¿Cómo estás dando una luz a una persona, a una vida? Estás allí ¿Cómo te inan? con dolor, Con dolor. soplando. Soplando. Gritando. Gritando. No creo que estás pensando, ay, qué lindo bebé voy a La tener. cara te piensa, ay, que yo neachi me daba ting. ¿O no? Estás enfocado en el dolor. ¿Cómo te enfocar en el dolor? Pero una vez, cuando usted da a luz, Pero en el momento que vos una luz, amén, tal vez fue terrible, quizás estaba terrible. tal vez hay que hacer ciertas cosas. Quizás tenía que hacer ciertas cosas. ¿Dónde está mi hijo? Una minuta. Se pasa el enfoque. El enfoque te cambia. Hay dolor aún, ¿Tienes dolor ainda? pero aún usted quiere el hijo. Pero ahora que es yo. Parece que no tiene dolor más. Te parece que vos no tienes dolor más. Sí hay dolor, Sí tienes dolor. pero llegó el gozo. Pero el gozo llega. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Cuando palabra Señor, Jesús se dice en el 22. la 22 Jesús te dice, También vosotros ahora tenéis tristeza, pensé, vos también tienes tristeza ahora. pero os volveré a ver Mas lo vi mira vosotros y ve. se gozará vuestro corazón Y vuestro corazón le regocija. y nadie os quitará vuestro gozo. Y ni un ende lo no quita vuestro gozo for de gozo. Hay tribulación, Tribulación, persevera. persevera. Después Después, vas a ver el gozo. lo vos mire gozo. Si has perseverado. Si vos a perseverar. ¿Cuál es para alabar al Señor? En el verquel día 23 Da 23, dice la palabra del Señor. la palabra de Dios te avisa. En aquel día no me preguntarás nada. Y el día, vos no hacen ninguna pregunta. Jesús está diciendo, Jesús está avisando, mira, mira, después que pases eso, después que se toma lugar, vas a estar en otro nivel. lo botan en otro nivel. En aquel día no me preguntarás nada. El día vos no pondrá nada. De cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. De verdad, me avisa vos, Kiko que vos pidi etata, el otro na vos de mi nombre. Vas directo al Padre. Aleluya. Vas directo al Vai Padre. direct se tata. Vas al siguiente nivel. Vai en el siguiente nivel. Vas, vas al siguiente nivel. Bota vai en el siguiente nivel. Tienes que pasar la hora del enemigo. Pero botín de pase hora de enemigo. Juan 17:1. Juan 17:1. Alabanza a Jesús. Estas cosas habló Jesús. E costan aquí Jesús a papia. Y levantando los ojos al cielo dijo: Y sando su cara na cielo, él avisa. Padre, Tata, la hora ha llegado. e hora llega. Glorifica a tu Hijo, Glorificabo yo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. para eu glorificabo. Después
al final vamos a ver Depois, na final, nós também mira. que era la hora de David, que era la hora de Jesús. que estava da hora de Jesus. Ahora vamos a ver rápidamente Agora nós também vamos rapidamente la hora de David. a hora de David. David tuvo un momento de prueba terrible, David estava tendo momento de prova terrível. donde el rey tuvo que abandonar a su palacio, Caminho de rei estava tendo de abandonar seu palácio. tuvo que huir por su propio hijo. E mas era por motivo de seu próprio eu. Era la voluntad de Dios, Estava da vontade de porque Deus. Dios le dijo, Passou Deus avisou. y él huyó. Ela ui. Y siempre hay los que son fieles al rey Tem sempre esse nango da fiel na rei. y los que parecen ser fieles pero no eran. Esse nango da parça que não está fiel, pero que não está fiel. En la hora de David él huyó. Na momento em David ui. En la hora de David él huyó. Tem hora de David ela ui. Y un grupo se fue con él, E grupo vai com ele. los que apoyaban a su rey, Esse nango da apoiar na los rei. que apoyaban a su líder, Esse nango da apoiar na líder. los que confiaban en su rey. Esse nango da confiar na rei. Alabanza al Señor. Y dice en el versículo 5, E no versículo 5 da Bisa, amén, que de la familia de la casa de Saúl que a família de casa de Saúl, había uno que se llamaba Simei, hijo de Gera. que estava chamado Simei de guerra. Y él salió maldiciendo al rey. Ela sale maldicionando continuamente. En ese momento de prueba de David, Na momento em a prova de David, él no tenía control de todo el pueblo, ele não estava em controle entre o no povo. tenía el control de todo el ejército. Ele não estava em controle entre o exército. Su hijo amenazaba su vida. Suyu estava amenazar sua vida. Él estaba huyendo de su propio hijo. Estava huir para seu próprio eu. En esa circunstancia, Tem circunstância ahí sale uno, Simei, aí nada sale Simei maldiciendo a David, maldicionando David, arrojando piedras contra David tirando piedra arriba de David. y con todos los siervos del rey David. E tu servidores de rei David. Alabanza a Jesús. Y el rey David andaba con sus hombres fuertes a la derecha y a la izquierda para protegerlo. David estava atacando com sombra forte tanto links como rex para proteger. Los que escogieron para huir con David, Esse não escolhe para huir com David. ellos escogieron. Não escolhe. Estaba allí con su rey. Não estava treinando com o rei. Absalón lo rechazó. Absalão a rechazou. Al pueblo también rechazó. O povo também rechazou. Pero ellos eran fieles a David. Pero não estava fiel a David. Y esos pocos guerreros a la derecha E pouco brigador aqui na banda rex. y a su izquierda. E na sua banda links. Y el versículo 7, Semei maldecía a David. E na maldicionar David. Semei maldecía a David. Semei a maldicionar David. Y decía, fuera, Ele avisa vai para fora. fuera, hombre sanguinario y perverso. Vai, abo homem derramador de sangue. Él tuvo su tiempo ahora, Simei. Simei estava em seu tempo agora. Se levantó. Ele alanta. En esa hora terrible David. Tem momento terrível de David aqui. ¿Dónde estaba Simei? Se levantó un Simei Semei alanta. que odiaba a David Que estava a odiar David. y aprovechó del momento. Ele aproveitou o momento. Fuera, Para fora. fuera, Vai para fora. hombre sanguinario y perverso. Homem derramador de sangue, homem perverso. Hay de esa gente en este mundo. Ai de ainda na tem mundo aqui. Cuando estás en tu hora se levanta. Quando demora na alanta. Aunque su vida va gastando, desbaratándose. Anche na vida vai gastando, acabando na nada. Su corazón está lleno de amargura y de odio. Está lleno de amargura y de odio. Simei no podía aceptar Simei não para aceitar. que fue Dios quien quitó a Saúl, aleluya. Dios quita Saúl. Estaba lleno de amargura Estava lleno de amargura. y se levantó contra David. Ele alanta contra David. Estaba contento. Estava contento. En el versículo 8 dice, Na 8 da Bisa. es Dios quien te ha pagado. Da senhora 13 Becri babot. Es Dios quien te ha Da pagado. Deus apagado. Es Dios quien te está Da castigando. Deus está castigando bo. Es Dios quien está haciendo. Da Deus está haciendo isso aqui. Porque quitaste a Saúl. Passou aqui da Saúl. Alabanza al Señor. Y ahora está en tu mano tu hijo Absalón. E agora eu tomo banho Absalão. Ahora tu maldad te ha sorprendido. Vou maldade surpreender bo. Porque eres hombre sanguinario. Passou para um homem derramador de sangue. Simei peleaba con palabras contra el rey David. Simei estava a brincar com palavra não contra rei David. Y Abisai amaba a su, versículo 11. Versículo 11. Amén. Sigue cambiando para mi diario, please. Está na Jesús, está na 8. Alabanza a Jesús. Y Abisai. E Abisai. Amén, hermanos. Cuando puede alabar al Señor. Quando vai alabar Senhor. Cristo vive. Adora a tu Dios en esta noche. Adorava Deus essa noite. Adora a tu Dios en esta noche.
En el versículo 9 Na versículo 9, dice, eta bisa, y Abisai, hijo de Sarvia, dijo el rey. Abisai yudi sarvia abisa rey. Amén. Abisai quiso defender al rey, Abisai queria defender rey. pero era la hora del enemigo sobre el rey. Pero tava ta hora de inimigo ribe rei. En ese momento nadie te puede defender, Nem momento nenhum nem pode defender. nadie te puede ayudar. Nenhum nem pode ajudar. Dios ha permitido esa situación. Deus a permitir a situação aí. Embrace yourself. Let it happen. Prepárate, déjalo pasar. Preparava mes, larga tu lugar. Entonces Abijai, hijo de Sarvia, dijo, Abisai yudi sarvia abisa rei. ¿por qué maldiste este perro muerto a mi señor? Pakiko e cacho morto aqui tá maldicionar senhor virei. Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Lagami vai ne outra banda ori quita sua cabeça fo. Quería levantarse, E queira lanta. pero Dios ha permitido eso. Pero Deus a permitir assim. Alabanza, cuando para alabar al Señor. Quando vai alabar senhor, El rey le dice, rei tá dizer, no, não. si él así maldice, si Si él é- así Se maldice, é maldicionar, es porque Jehová lo ha permitido. e tá passou o senhor a permitir. Déjalo, Laguei, déjalo. laguei. Alabanza a Jesús. Bueno, para alabar al Señor. Quando vai alabar senhor. Y mientras en el versículo 13 David iba caminando, Assim na caminho da vida tava aí canando. en el versículo Na 13, versículo 13, los suyos iban con él en el camino não assim com nene caminda. y Simei iba por el otro lado del E monte, se me vai ne outra banda na subida de cero. maldiciendo y arrojando piedras, E estava tá maldicionar e tirar pedra. esparciendo polvo. E manda terra ribatir. Alabanza al Señor. Cielo lo ve. Chelo tá mira assim. Cuando por alabar al Señor, Quando vai alabar senhor, David pasó su hora a vida passa sua hora. y el reino fue restaurado. E o rei aguarda o restaurar. Pero Dios le dijo, Pero Deus avise. es necesario que pases por eso. Tá necessário para o passador de En el saque. caso de David adelantado, él sabía que ese día va a llegar. Davi estava a se adelantar que dia que ele toma lugar. La hora del enemigo para Job, É hora de inimigo para Job. en Job 2:6, Tem Job 2:6. dice la palabra de Dios. É palavra de Deus tá avisa. Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. É até de momento que me guarda subida. Satanás pidió a Dios Satanás a pedir Deus para poder tener Job en su mano. para ter Job em sua mão. La hora del enemigo para Job. É hora de inimigo para Job. Y Job estaba allí en las manos del enemigo. E Job estava daí em mão de inimigo. Entregado en la mano del enemigo. Entregado em mão de A inimigo. la merced del enemigo. Em mão de inimigo. Alabanza al Señor. Job no podía hacer nada. Job não podia assim nada. Y Job allí perseverando. E Job não perseverando. 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 Aunque no tenía nada más. Aunque não estava de nada mais. Perdió su negocio. Ela perde seu negócio. Perdió sus hijos. Ela perde sua yuna. Perdió su salud. Ela perde sua saúde. Y ahí en la tierra sentado. E Aleluya. inteira sentar. Y Job dijo, E Job avisa. mi justicia tengo asida y no la soltaré. Mi justiça me tingará e me nota lagelos. Y vinieron sus E amigos seu amigo não abim. a reprenderle, Para repreender. a decirle, Para dizer. tienes que estar andando mal, Job. Como você está andando mal, Es Job. É imposible que impossível. Dios ha permitido esto sobre tu vida. Que Deus te permitir essa aqui para a vida. ¿Cuánto para alabar al Señor? Quando vai alabar, Senhor. Pero Job perseveró Pero Job vai perseverar. en esa hora del enemigo. Tem hora de inimigo. Refutó todas las acusaciones. Ela refuta toda acusação. Aunque no tenía nada, Aunque não estava tem nada. no tenía casa, E não estava tem casa. no tenía salud, E não estava tem saúde. no tenía trabajo, Então tem trabalho. sus hijos murieron. Su yuna a morir. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Job te avisa, mi saco, mi redentor está vivo. No voy a salir de esto hasta que Él me saque. Não vai sair no momento que sacame. Es Dios que ha permitido esto. Deus a permitir essa aqui. Satanás pidió a Dios, Satanás a pedir Deus. dame un chance con Él, Tu não chance com dame ele. una hora con Tu Él. não vem hora com Y ele. Dios dijo, ahí está, E Deus avisa, tem não. ahí está. Tem não. Y Job sufría. E só a sofrer. Job fue sacudido en su ira Aguarda batalla, sacudir. pero perseveró. Para ela perseverar. Bueno, para alabar al Señor. Quando vai alabar, Senhor. En Lucas 22 Tem Lucas 22. vemos la hora del enemigo para Pedro. Nós mire hora de inimigo com Pedro. Alabanza al Señor para siempre. Y dijo Ele avisa. en Lucas 22:31, 22:31. Jesús le dice, Jesus avisa.
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás a pedir permito para sefta vossa maneira trigo. Jesús estaba allí cuando Satanás vino ante Dios Jesus estava aí na hora Satanás a vir diante de Deus. para pedir Para pedir la hora para Job. e ora para Job. Jesús estaba allí cuando Satanás vino, Jesus estava aí na hora Satanás a vir. cuando vino a pedir a Dios Ora lá vim pedir Deus. una hora Hora con Pedro y los otros com apóstoles. Pedro e outro apóstolo. Amén. Él dice Amén. allí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás a pedir permito para sefta vossa maneira trigo. Él pidió a Dios. É a pedir Deus. Si Dios no lo permite, Se Deus não permitir, no puede pasar. eu não vou tomar lugar. Si Dios lo permite, Se Deus não permitir, es porque Dios quiere sacar algo bueno de usted. se Deus permitir, da pessoa Deus quer sacar algo Dios bom quiere por ti. limpiarte. Deus quer limpiar Dios vos. quiere limpiar tu vida. Deus quer limpiar a vida. Mira lo que dice el 32. Mira aqui que está avisando a 32. Él no dijo a Pedro, Mas ele não avisa Pedro. Pedro, voy a estar contigo. Lo mita cubo. Cuando llegue ese momento estaré a tu lado. Ora o momento chega lo mita na bobanda. Porque Jesús estaba humanamente en la tierra. Pastor Jesus estava tão humanamente aqui ribatera. Humanamente él no podía estar en dos lugares. Humanamente não pode estar na dos suítes lugar. Él dice, yo he rogado por ti. Ele avisa mami a senhora Sean Pavo. Cuando escuchó esa petición Ora ela escuta a petição aqui. y que el Padre concedió a Satanás esa petición, Deus está a conceder Satanás a petição aqui. comenzó a rogar por Pedro Ela começou a ser oração para Pedro. que tu fe no falle. Para você não falhava. Porque esa hora usted lo tiene que pasar solo. Passou o momento e você tem que passar você. Es tu hora. Tá hora. Es tu Tá hora hora. que ha tocado fuerte tu vida. Não tocava vida forte. Y parece que todo está desbaratándose. Parece que o costa cai. Persevera. Perseverar. Mantente firme. Mantente firme. Pasará y Ela cabalcea. passa. A su nombre la A su gloria. nome de glória. Yo he rogado por ti, Pedro. Minha oração, perdão a Pavo Pedro. Porque yo no puedo estar contigo. Eu sou minha porta cubo. Va a ser terrible. Ele está terrível. Va a ser fuerte. Ele está duro. Vas a fallar, Pedro. Lobo falha, Pedro. Vas a fallar. Lobo falha. Pero Pedro, Pero Pedro, una vez vuelto, ora vou vir bem. una vez vuelto, Pedro, Ora vou vir bem, Pedro. una vez que estás levantado de esas lágrimas, Ora vou lanta for de lágrimas aqui, Pedro. de esa decepción, Que aleluya, decepção que Pedro. confirma a tus hermanos, Confirmar para o manan. porque ellos estarán en una situación peor que usted, Pastor, Pedro. ela está uma situação pior que o Pedro. Pedro, recuerda que te dijo, Pedro, Corta como me avisava, te lo Pedro. he dicho, Pedro, Aleluia, me te vas a avisava. levantar de eso, Lo volante for de situação aqui. pasará, Ela passa. pasará, Ela passa. y te vas a levantar. E lo volante. Te vas a levantar en el Y suelo, lo volante. y rabasube que me Isaia. Y cuando te levantes, Pedro, E ora volante, Pedro. busca a tus hermanos. Busca para o manan. Están peor aún, llenos de miedo. Busca a tus hermanos, Esta pior Pedro. ainda não tem medo. Busca não, Pedro. A su nombre sea la gloria. A su nome de glória. En el versículo 31, No versículo 31, Pedro allí, Pedro e não, hablando con el Señor, papeando com o Senhor, mostrando cuánto le amaba al Señor. mostrando com quanto estava te estima, Senhor. En Mateo 26, Tem Mateus 26. mira lo que Jesús dice. Mira aqui que Jesus te avisa. Pero después que haya resucitado, Pero depois que ela ressuscitar, después que haya resucitado, glória a Jesus, mas depois que me aguardo lantar, iré delante de vosotros. lo me vai Galilea vos dilante. Está diciendo Pedro, Está avisando Pedro, yo no puedo estar contigo. me não portei cubo. Yo tengo que ir por mi propia hora. Me mesa vai para mi propia hora, Alabanza a Jesús. Moriré. lo me muri. Pero cuando me levante, inmediatamente cuando me resucite, Pero me sora ora mi lanta, iré delante de vosotros. Estaré con lo me vai ustedes. dilante vos, lo me ta cuboso. Iré delante de vosotros. Lo me vai dilante vos. En esa hora, Tem hora aí. estás como solo, Pedro. De outra maneira, vos, Pedro, Y yo no puedo asistirte me humanamente. assistir humanamente. Pero inmediatamente, Pedro, Pero me sora Pedro, cuando yo me levante, ora mi lanta, iré adelante. lo me vai Te dilante. espero, Pedro. Me ta guardavo, Tienes Pedro. que pasar por esto, Pedro. Potin de passador de saque, Pedro. Alabanza al Señor. La orden del enemigo para Jesús. É hora de inimigo para Jesus. Alabanza al Señor. Mateo 26, 51. Mateus 26, 51. Vamos terminando en esta noche. Nós vai terminando a noite. Alabanza a Jesús.
Mateo 26, 51. Mateo 26, 51. Dice la palabra de Dios. A palavra de Deus te avisa. Alabanza a Jesús. Pero uno de los que estaban con Jesús, E mira, um dia estão que estava junto com Jesus. extendió la mano, sacó su espada, A extender sua mão e a sacar sua espada. hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, A dar-lhe escravo de sumo sacerdote. y le quitó la oreja. E a cabo sua orelha quitafou. Cuando estaba llegando la hora de Jesús, Hora de Jesus estava chegando. y vino Judas con ese grupo de soldados, E Judas sabia que grupo de soldados aí. Pedro quería defender a Jesús, Pedro queria defender Jesus. a evitar a Jesús pasar por ahí, Para evitar que Jesus a passador de não. a evitar de que eso le acontezca a Jesús. Evitar que acontecer com Jesus. Hay gente así, Tinha decina. quieren esquivar problemas, Não que escapa problema, não. situaciones, Situação não. menguando en su búsqueda con Dios, Menguando na búsqueda com Deus. encerrándose, huyéndose. Cerrando na mesa, huyendo. Cuidado, es el diablo. Aleluia. Y aquí ese hombre sacó la espada E aqui não é homem que saca a espada para defender a Jesús, para defender Jesus. para Jesús no pasar su hora. Para Jesus não passa sua hora. Nadie te puede defender de esa hora, hermano. Nenhum ende pode defender por fim de hora, irmão. Nadie, Nenhum ende. nadie, Nenhum ende. nadie te puede ayudar. Nenhum ende pode ajudar. Solamente puedes orar para que la fe de esa persona no le falle. Solamente vou passar oração para fé de pessoa e não falhe. Señor, que su fe no le falle. Senhor, que sua fé não falhe. Señor, que esté viéndote en este momento. Senhor, que está mirando por momento aí. Señor, tócalo en este momento. Senhor, toque momento aqui. Señor, visítalo en este momento. Senhor, visite momento aqui. Que Él pueda sentir tu gloria. Usted no lo puede ayudar. Eu posso sentir glória, mas não pode Hay ajudar. que clamar. Mas se clama. Y quiso ayudar a Jesús. E quer ajudar Jesus. En el 52 dice: Na 52 se avisa. entonces Jesús le dijo: E ora Jesus avisei. vuelve tu espada a su lugar. Pone vos para back na seu lugar. Alabanza del Señor en el 53. Na 53. Alabanza a Jesús. En el 53. Na 53. Jesús le dice: Jesus avisei. ¿acaso piensas que no puedo ahora honrar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ao da querer comigo por pedir mi tata e me sora ele pone mais que 12 legião de ángel na minha disposição. No estoy desesperado. Me nota desesperar. No estoy perdido. Me nota perdi. El hecho que es la hora del enemigo, É hecho que de hora de inimigo. eso no quiere decir que el enemigo está venciendo. Esse é o que o inimigo está vencendo. No puedo clamar a mi E Padre, proclama na mi tata. dice Jesús, Jesus avisa. y mandará ángeles pelear conmigo. Me manda ángel para brincar para mim. Pero dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Com a escritura não pode cumprir. De que es necesario que así se haga. Quando avisa, quando assina, mestre sosode. Esta hora es necesario. É momento que está necessário. Es necesario. Está necessário. Jesús le dice: Jesus te avisa. yo tengo que pasar por esta Me hora. tem de passador de hora aqui. Tengo poder y autoridad para no pasar. Me tem poder e autoridade para não passar. Pero si quiero cumplir con la voluntad del Padre, Pero se me quer cumprir com a vontade de tata, tengo que pasar. me tem de passar. Bueno, para alabar al Señor. Quando falava Senhor, En el versículo 55 dice: na 55 da avisa, en aquella hora, no momento ei, digo Jesús a la gente, Jesus avisa a multitud não. y ahí empezó la hora del enemigo para Jesús. E aí não é momento, é hora de inimigo começar para Jesus. La última vez que vio a Pedro, É o último dia que ela mira Pedro, cuando estaba dentro, ora estava tapadinho. y Pedro le negó E Pedro ninguém, y dio la vuelta ela vira a cara, y miró a Pedro. ela mira Pedro, Una vuelta, una mirada. mirada. Yo imagino que Jesús le decía: Me imagina Jesus avisa. recuerda lo que te dije. Bota corda aqui como avisava. Recuerda lo que te dije. Bota corda aqui como avisava. Cuando vuelves, confirma los hermanos. Aleluia. Ora vou Bim, bem, bem volanta. bem bolanta ser humana. Y Jesús siguió su hora solo. E Jesus a seguir sua hora susou. Le acusaban. Na acusei. Falso testimonio. Testemunho não falso. Le decían tantas cosas. Não estava a dizer tanto coisa. Hablaban mal de él. Não estava a papia malo de gente. Terrible. Le Terrível. llamaron Belzebú, hijo de fornicación. Não é mesmo Belzebu, de fornicação. Inventaron tantas cosas. Não é inventar tanto coisa. Era la hora del enemigo. Estava a hora de inimigo. Jesús no podía hacer nada. Jesus não pode assinar nada. Cuando se quiso defenderse, Ora que era defender. uno le dio una bofetada. Uma dale anta.
y le abrieron su espalda, e não abre sua lomba, le golpearon, não abatie, no podía hacer nada, e não pode fazer nada. estaba entregado en las manos de ellos, Estava entregado na mão, entregado en las manos del enemigo, entregado na mão do le inimigo. golpearon, Não hermano, abatieron, mano, y le llevaron a la cruz, e não vem na cruz, le clavaron la cruz. não clavei na cruz. Él sí tenía poder para bajar de esa cruz, Esse estava tem poder para pero baixar de tenía cruz, que pasar por ese pero camino. estava tendo passador de Y hay Deus. cristianos que quieren evitar la E cruz, tem cristianos que quer evitar a cruz, quieren evitar los clavos. não quer evitar o clavo. Cuando Não. llega la hora, huyen, Ora, o momento chega, não está ui, huyen de la hora, não está ui forte hora, buscan refugio fuera de Dios. não está buscando refúgio para fora de ¿Cuántos Deus. pueden alabar al Señor? Quando pode alabar Senhor, Alabanza al Señor. Y Jesús e Jesus pasó su hora. passa sua hora, Era fuerte, estava da forte, era no fácil, não estava da fácil, pero pasó su hora. pero sua hora passa. Murió Ela morreu, y resucitó ela ressuscita, y subió al siguiente nivel. ela subiu para o seguinte nível. El tiempo es corto para ver todo eso, amén. O tempo está cortico para capturar isso aqui. Mira, por último, Vamos para o último. la hora del enemigo, É hora de inimigo la hora de Jesús. e é hora de Jesus. Y aquí terminamos. E aqui nós está terminando. ¿Qué realiza usted? Que vou realizar? Que en la misma hora del enemigo Den mesma hora de inimigo, era la hora de Jesús también. é hora de Jesus também. Es más, Mas ainda, la hora de Jesús é hora de Jesus, iba a ser ejecutado, que ele aguardo executar, iba a ser ejecutado que o aguardo executar por el enemigo. para o inimigo. La hora de Jesús É hora de Jesus, era entregarse en las manos del enemigo estava a entregar sua mesa mão de inimigo para morir en la cruz para morir na cruz y cumplir con la voluntad de Dios. e cumprir a vontade de Deus. La hora del enemigo, É hora de inimigo terrible. terrível. Ahí estaba cumpliendo la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Vontade de Deus estava a cumprir a vida de Jesus. ¿Cuál para alabar al Señor? Quando vai levar Senhor, La voluntad de Dios. é vontade de Deus. La voluntad de Dios É vontade de Deus se cumplió en Jesús en la hora del enemigo. a cumprir em Jesus em hora de inimigo. La parte más esencial del ministerio de Jesús, É parte mais essencial do ministério de Jesus. donde iba a cumplir. Caminho estava a cumprir. Alabanza al Señor, cambié para mi alabanza a Jesús. Donde iba a cumplir, O caminho estava a cumplir. amén, con la voluntad de Dios Que é vontade de Deus y la salvación del mundo. e salvação do mundo. En ese momento, De momento tu aí, salvación, por salvação. en esa hora, De hora aí, estaba el enemigo, tenía control. o inimigo estava em controle. O mejor dicho, A minha visão, el enemigo parecía que tenía control, estava a parecer que o inimigo estava em controle. pero estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero estava cumprindo a vontade de Deus. Todos los que aman a Dios, hey, Estão gostando a Deus. todos los que aman a Dios, Todos estão gostando a Deus. las situaciones As adversas, situações se que adversas. vais a ir a Beisaya, Dios lo transforma, Deus está transformando. Dios lo Deus transforma, está transformando. Dios lo cambia en bendición, Dios lo aleluya. cambia en A bendición. su nombre la A su gloria. nome é Podemos glória. estar de pie en esta noche, Nos aleluya. planta para a noite. Cristo vive, Cristo está viva. Cristo adora a tu Dios, Adorava a Deus. habla con tu Dios. Papi ocupa a Deus. Cristo reina, Cristo está reina. Dios es bueno, Deus está bom. Dios es grande, Deus está grande. Dios es Deus maravilloso. está maravilhoso. La hora del enemigo, É hora de inimigo. sopórtalo, alabanza al Señor. Soportaram, mano. Alabanza a Jesús. Alabança a Jesus. Habla con tu Dios en esta noche. Adorava a Deus, papi ocupa a Deus essa noite. Aquí estoy. Habla con tu Dios en esta noche. Un Papi ocupa a Deus essa noite. sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres
Adora a tu Dios, habla con tu Dios en esta noche. Adorava a Deus, papi, como Deus sabe noite. Señor, tú me has hablado, Señor. Senhor, papi, como oh Deus. Tú que estás en casa, Aba que tá na casa. habla con tu Dios. Papi, como Deus. Todas esas personas que están en sintonía, Tu é persona que está em sintonia. aquí en Bonaire, Aqui na Bonaire, República Dominicana, na República Dominicana, San Martín, Saint Martin, Australia, Austrália. habla con tu Dios. Papi, como Deus. Curazao, Corsou. en todos los lugares donde ustedes Na están, todo lugar em que posso suportar. y todos aquí en Bonaire, Tu aqui na Bonaire. habla con tu Dios. Papi, como Deus. Dios te ha hablado. Deus é papi, como. Dios ha hablado tu vida. Deus é papi, como vida. Quiero ser. Toma mi ser. Toma mi ser. Mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios. Dilo. Digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Padre Celestial, Tata Celestial. Dios de gloria, Deus de glória. mira cada vida, Señor, Mira cada vida, oh que Senhor. tal vez estás pasando, Señor, Senhor, quizás que está passando. por la hora del enemigo, Deus Dios. de hora de inimigo. Oh Padre, en el nombre de Oh, Jesús, Tata, de nome de Jesus. te ruego por cada uno de Me te rogava ellos, para cada de nós. donde pueden estar, Caminha na porta. que su fe no le falte, Que não fé não falha, não. que su fe no le falte. Que não fé não falta, não. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. Padre, toca cada mente, Dios, Tata, toca cada mente, oh Deus. para ser libertado y ver tu gloria, Favor de Dios. liberdade e glória, oh Deus. Visita a cada uno, Dios mío. Visita cada Senhor. Aunque estás pasando por esta circunstancia, Aunque não está passando por es circunstâncias, Dios quien lo ha permitido. Deus a permitir. Persevera, Perseverar. aguanta. Aguanta. No tomas decisiones a base de incredulidad. No, 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 Não no. toma decisão a base de incredulidade. Não, não, não. Sigue firme. Sigue firme. Analiza tu vida. Analisar a vida. Dios está analizando Deus está analisando. para usted poder Para crecer. você crescer. Gracias Thank por tu you. palabra, Dios Thank you mío. por a palavra, oh Dele Deus. gracias. Tu não é danke. Dele gracias. Tu não é danke. Adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Santos, Dios mío. Minerva Santos, oh Dios. Y a Evelina Javier, oh Y Padre, Evelina Javier, oh Dios. pide fuerza, Não te Señor. pedi força, Senhor. Ellas piden fuerza, Não te pedi Señor, força, Senhor. para seguir en tus caminos, Para seguirmos caminhando. para que usted sana a su madre, Para você sanar na mama.
y hermana en Santo Domingo, Dios Y mío. en Santo Domingo, Dios. Vamos a orar por ellos. Van a hacer oración para Por Minerva Santos Minerva y Santos Evelina Javier, y Evelina Javier. para que no pierda su fe. Para Que sigan el camino Para seguir de caminda. y que Dios sane su madre y su hermana. Y Dios sana na mami na ruma. Dios tata Señor se con la nivo presencia, Señor Dios de gloria. Tata mire dos vidas nan que Señor anda quiere, Señor Dios de gloria. Tata se anda pedir oración, oh Señor. Tata celestial, a vos es un que fortalecer en vida, nan, oh Señor Dios, anda pedir fortaleza. A vos fortalecer, Señor, en cada momento difícil que no está pasando, Señor. A vos fortalecer, para no no falla, nan, oh Dios de gloria. Tata mira anda pedir también para sanidad, Señor, de una ruma mueira, mama, Señor. A vos toma control, oh Dios de gloria. Nos te reclama sanidad, bebida, nanki, Señor. Tata vos sana, nan, Señor, para vos nombre, guardo glorificado, Dios de gloria. Nos está pidiendo, nos te la ganan en momento, Señor. Esperando que a vos hace obra, Señor Dios de gloria. Confiando que a vos hace obra, Tata. Thank you, Señor Dios de gloria. Amén. Mi hermano puede sentar. Amén, mi hermana Pocinta. No nos despedimos a uno de nuestros seguidores, Nos está despidiendo ainda de nos seguidona. porque vamos a dar algunos anuncios. Nos va a dar algún anuncio. Amén. Alabanza al Señor. Y quiero que los hermanos en casa reciben esos anuncios. Y mi que pero hermana na casa recibía anuncio. Vamos a ver aquí. algunos hechos tocante el COVID. Es muy corto, pero apagar la luz en el altar. Nos va a algún hecho na tocante COVID nos pague luz un rato Lo hemos rival. anunciado en esta mañana, Nos anuncia a meinta. pero es importante repetirlo en esta noche. É Amén. importante para repetir a noche. Porque hay gente ignorante Paso tiene ignorante que no conocen, que no conoce, que no saben, que no sabe, que no tienen la información. que no tiene información. Amén. Hay dueños de trabajos Tem dono de trabalho não. que maltratan a nuestros creyentes. Que está maltratando os creyentes não. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Esta persona está ignorante. No conocen. No conoce. Amén. Hermana Reina, cuando estaba en el hospital, Hermana Reina, hermana Reina hermana, ora, me estaba en el hospital, hermana Reina. me mandó mensaje de voz. Mandó un mensaje de voz para mí. Usted conocen con esa voz suave que ella habla, Eu alabanza al Señor. conheci voz suave que está papi com ele. Muy agradable. Ope agradável. Ese pastor, Pastor, la gente dice que en la iglesia hay COVID. não avisa que a igreja tem Covid. Eso no es verdad, pastor. Esse não é verdade, Somos pastor. nosotros que vamos al supermercado. Está nós que vai ao supermercado. Somos nosotros que andamos de aquí para allá en las familias. Está nós que vai aqui aí em família. Un edificio no puede producir COVID. Edifício não pode produzir Covid. Es la persona É persona que lleva COVID. tem Covid. Amén. Vamos a ver algunos hechos, facts, tocante. Não se vai ver algum hecho não? COVID, hermanos, este virus É vírus aqui Covid, hermana. no es un animal, no es una bestia, Não tem animal, não tem bestia. no es un zancudo, Não tem sangura. no es una hormiga, Não tem fruminga. no es un mosquito, es un virus. Não tem mosquito, tem vírus. Es una maldad muy pequeña que está en tu sábila o en los aguas de tus ojos. É vírus chiquito que está dentro scoop of tem água de bobo. COVID, Covid, coronavirus, coronavírus. 19, no sé cómo lo llaman todos esos nombres, Pensava que não tem medicina tanto número. no puede volar. Não popula. Un zancudo puede volar, COVID no puede volar. Sangura popula, pero Covid não popula. COVID no tiene alitas, Covid não tem ala. no tiene corazón, Não tem coração. no tiene piernas. Não tem pia. Amén, hermanos. No puede caminar, está en tu saliva. Não pode cana, está dentro scoop. Si usted está contaminado con COVID, está en tu saliva. Se eu estou contaminado com Covid, está dentro scoop. Ahora para alabar al Señor. Siguiente. El gobierno puso la distancia de 1,5 m. ¿Por qué? O governo bota a distância social de 1,5 m para Kiko. Hermano, escucha bien. Romano, escucha bom. ¿Por qué puso 1,5 m? De com 1,5 m. Porque ese virus, Pastor, é vírus aqui. si usted lo tiene, Se a botine, está en tu sábila. está dentro scoop. Saliva. Saliva. Entonces, si hablo, Se me papia, máximo que puede llegar mi saliva é mais leu que o meu scoop pode chegar. es 1,5 m. Está 1,5 m. Pues si hay COVID dentro de mi saliva, Se tem Covid de meu scoop, cae ahí. está caindo. Hay más que 3 metros. Tem mais que 3 metros. Si cae ahí, Se é caindo, no puede não pode llegar a donde María Ángela. chegar a banda. ¿Me entienden, O hermanos? ser humano está compreendendo-me. Es un virus pesado. Está vírus pisar. Una vez que sale, Viaje, no momento que sale, después de unos segundos, depois de alguns segundos, cae.
Eta cai. Por eso 1,50 metros. Pesei 1,50 m. Muros no pueden producir vidas. E muralha não pode produzir vírus. ¿Me entienden? Quando compreende-me? Siguiente. Si el COVID sale de tu boca Se a Covid sai da boca y cae sobre una superficie, e cai em uma superfície, lo máximo que dura con vida es un día, o máximo que pode durar a comida está dia. 24 horas. 24 horas. 24 horas parece mucho, pero 24 horas es igual a un día. 24 horas da passou, mas também é coisa com dia. Un día. Dia. Si cae aquí, Se cai aqui não, es un día. está dia. Pero el hermano viene con su lisol, Ele manda vir com o sol, ni siquiera un día. nem sequer dia. Amén. La Amén. iglesia estaba cerrada 2 semanas. A igreja estava a ser 2 semanas. No hay COVID que sobreviva a eso, Não hermanos. tem Covid que vai sobreviver esse irmão. Si había en la iglesia, Se estava dentro da igreja, después del primer día, depois do primeiro dia, ya murió. e ela morre. Es más, Mais ainda, es el lisol que los hermanos echan las sillas. ele só que irmão das pedras de bestul. Amén. Lo mata. Está matei. Alabanza, que es cuando para alabar al Señor. Quando vai lavar Senhor. Pues COVID fuera de tu cuerpo, Covid para fora de curva, 24 horas. 24 horas. Dentro de tu cuerpo, Tem curva, hay fiesta si tem está ahí. fiesta, se tem não. Ahí sí dura 10, 14 días o más. E não se dura 10, 4 dias ou mais. Pues, Pois, en la iglesia no hay COVID. na igreja não tem Si una Covid. persona tiene COVID en tu casa, tienes más COVID que en la iglesia, pero en la iglesia no lo hay. Se tem Covid, aleluia. Si usted tiene que COVID, Se você tem Covid, en tu casa está lleno na boca está lleno de ese virus. de vírus. Vas hablando, Eu estava vas piando, tocando. eu estava me Ahí sí tiene que limpiar. e não se você tem de limpar. Cuando para alabar al Señor. Siguiente. El gobernador nos aconsejó Gezag para aconselhar para no cantar. para não cantar. Como muestra de obediencia, Como muestra de obediência, no hemos cantado esta mañana ni en la noche. nós não cantamos nem a noite. Pero el martes sí vamos a reanudar nuestro servicio completo. Jamais se nós estava assim no serviço completo. ¿Por qué dice no cantar? Ticom na davisa não canta. Porque cuando uno canta, A senhora bota canta, usa más fuerzas, bota usa mais força, más saliva, ¿cómo se llama? ¿No hay otra palabra para escupir en español? Saliva, más saliva, mais cupi, ¿sale o no? da sal. Amén, ¿o no? Of não? Entonces, usted pone más fuerza también, E eu bota mais força também. puede ir un poquito más lejos. Para vai tique mais leu. Después de cuando fuertes, grita. E me leu quando força bota grita. Amén, por eso dice no cantar. Pensei na davisa não canta. Alabanza a Jesús. Pero, Pero si tienes a distancia, se botar a distância, tienes tapaboca botar tapa a y boca. tiene mask, E tem mais, dígame, ¿dónde llega tu saliva? dizame onde você cubita chega. En tu mask, cuando llegas a casa está lleno ahí, alabanza al Señor. Se ora vai a casa mais está lleno. Amén, hermanos. Amém, irmão? ¿Me entienden? Você está compreendendo? Por eso el martes Pensei chamar, vamos a ministrar con los cánticos. nós também ministrar a alabança não. Siguiente. Algunas reglas rápidamente. Alguma regra? Reglas para poder congregar. Regra não para congregar. Todos los hermanos y amigos que quieren congregar Tu hermana e amigo não quer congregar y recibir bendición e receber bendição, son bienvenidos en esta noche. nada bom venir. Alabanza al Señor. Teníamos ya esas reglas. Nós estava tinha regra na cama. Lo único que hemos introducido ahora Lo que único que nós introduzia agora es mask, face shield y tapaboca. tá mask, face shield e tapa boca. Hasta que baje la cantidad un poquito. Amén. Tem um momento que candidato vai pouco. Un sacrificio que usted hace, Sacrifício que botar assim. pero vamos a dejar que este 121 sigue bajando. Amén. Amém. Lá nós lá recém vídeo seguir ba. Si tienes mask corto, Se botem mais chiquito, tienes que cubrir tu nariz. botem de cobrir bananiche. ¿Por qué Tapa ponen, bananiche. ¿por qué ponen mask? E quando anda botar mask, Para que el COVID no entre a tus ojos. para e covid não 30 boa não. ¿Por qué tapa boca? E quando tapa boca, Para que usted no saque saliva y para que el COVID no entre en tu boca. para não sacar cobrir tampouco para covid não 30 de boca. ¿Me entienden? Tá compreendendo? Si tiene un mask largo, Se botem face shield, entonces puedes detrás del mask sacar tu nariz. para trás de face shield para sacar bananiche. Porque el mask te protege. Passo face shield da proteger.
El COVID, si hablo, va así y calle. É COVID, se vou vai assim, tá cai. No puedes decir, ok, voy para arriba Vou ver se a vai para arriba. y después voy para abajo. Depois ainda vai abaixo. No puede. Não pode. No es un animal, es un virus. Não tem animal, não tem animal, tá vírus está. Siguiente. Aquí creo que hemos fallado. Aqui na mente quer que nossa falha. Estamos protegidos dentro, Nós está protegido parte para dentro. 1,5 metros. 1,5 metro. Echan lisol y Manda espelho de sol. compramos $100 de lisol. Nós estamos com $5 de sol. Toma su gel. Então tomamos gel. Pero cuando salimos de allí, Ora nós sale de não. ¿me puedes dar una cola? Vou pôr o nome em leve. Amén, ven. Amém, bem. Y entra en el carro. Entra em auto. No tienen más, no tienen nada. Não tem mais, não tem nada. Ahí hemos fallado. E na nossa falha. Por eso hemos decidido decir Pensei, nós decidimos visa. que cuando uno vino a la iglesia Ora uma pessoa da minha igreja. y usted va a bendecir a un hermano con buscar a ese hermano Quando vai buscar romano y no es de tu casa, e não está de bocas, tiene que poner su tapaboca. e me se visse su tava boca. Y usted también. E a também. De la manera que usted se cuida a usted mismo, usted me cuida a mí É también. maneira como cuida a mesmo, tá cuida a mim também. Pues si vas a buscar a alguien, Se você vai buscar uma pessoa, amén, amém. usted decide. A você decidir. Ok, hermano, pero usted tiene que poner su máscara, tapar su nariz y Sim, todo. vamos ser visible mais. Su tapaboca y tapar todo. Vamos ser visible tapa a boca. Cuando vamos a casa, Ora nós estamos em casa, también igual. também mesmo coisa. Porque uno no puede ver al rostro de una persona si tiene o no tiene. Quando vou mirar na cara de uma pessoa se tem ou não tem. ¿Me entienden, hermanos? Você está compreendendo, minha irmã? Son temporales Está temporal. hasta que pase el COVID. Tem um momento que Covid passa. Siguiente. Seguinte, Hay que seguir las instrucciones de los líderes me se sigue a instrução de líder não y ujieres. e o guiar não. Y lo he dicho varias E veces. me avise o bibia. Si uno no puede seguir las instrucciones de los líderes ujieres, Se uma pessoa não pode seguir a instrução de líder ou o não, con todo amor de Cristo, com todo amor de Cristo, quédate en casa. queda na casa. Quédate en casa. Queda na casa. Necesitamos obediencia total. Nós temos que ter de obediência total. Y si no estás dispuesto E se você não está disposto a seguir a instrucciones, seguir instrução, necesito solamente 2 para hacer un culto. vamos ter somente 2 para Necesito A mim me ter 2 somente para serviço. 2 obedientes. 2 obedientes. Para alabar al Señor. Quando vai alabar o Senhor, Hay que seguir las instrucciones. você seguir a instrução. Amén. ¿Hay más? Si tienes síntomas de COVID, Se você tem sintomas de Covid, tienes calentura, dolor de garganta, tienes tos, tienes diarrea, você tem quentura, dolor de garganta, tossamento, diarreia, llama a un líder, llama um líder, ponle él a la altura, amén, põe na altura y llama este número. e chama o número aqui. No tengas vergüenza, llámalo. Não tem vergonha, chame. Ellos son los profesionales para deducir si es COVID, sí o no. Não é profissional não para se está Covid sim ou não. Si hay una persona en tu casa que tiene esos síntomas, Se tem uma pessoa de meu caso que tem sintomas aqui, amén, usted también tiene que llamar aquí o no puede venir a la iglesia. ou também tem de chamar ou não para a O si igreja. no tiene síntomas no hay que llamar, pero si tiene esa persona en su casa, usted no puede estar en la Se iglesia. você não tem sintomas, não me chama, mas não para a igreja se a pessoa está de meu caso. ¿Me entienden, hermanos? Mas não está compreendendo? Allí también fallamos. E não também não está falha. Mi esposa tenía gripe, mi esposo tenía gripe Minha casada tem gripe. y el esposo o esposa queda en casa, É casada que está na casa. pero estás en contacto con la persona, usted trae el gripe, Você está em contato com a pessoa, você te traz a trae el gripe. virus. ¿Me entienden? Siguiente. Si tienes síntomas de alergia, Se você tem sintomas de alergia, tampoco puedes estar en la iglesia, tampouco você não pode ir à igreja. porque no sabemos si es alergia o si es COVID. Pessoas não sabem da alergia ou da Covid. Y si no hay síntomas, Se não tem sintoma, puedes estar. pode portei. ¿Qué más? Siempre queremos saber cómo está usted. Sempre nós que estar com Cubo. Pues por X motivo no puede estar congregando, Para qualquer motivo que você não pode estar congregando, comunica con un líder. comunicar com o líder. Deja un líder saber cómo estás. Lá o líder sabe como está Cubo. Si necesitas algo, Se vamos ter de algo, si estás pasando por situaciones, se você passar por situações, estamos aquí para ayudar el uno al otro. nós temos aqui para ajudar um ao outro. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Ahora sí despedimos de nuestros seguidores. Agora se nós está despedindo os seguidores. Amén. Será muy amado.